le tai au manino, le tai au tatoa, le maleifuanga le Samoa, maleifua mai au se talia le nei tai au fou, tai au matangofia o le aso lua, lua sefululua o mati, lua afe lua lua, whaupopo le atua i le soifua o le mamalu le atunuu, sui sunga i au na tofia le atua i so se whatatapuai, manai o nātou whaletua. Ia me se pa i au ainga matama o tamafo i ma ainga, le uso ngā pule mtumua i tu au ma nātaua, ainga i le tai ma le wa au whanati. Ia me se tapua inga so tātou motu mai sae ia sua ma le mai whanua, fō ma i tū langi sa ole msale au mua ma le launi unsai lua, le afio wha atu i tō whale ula la au nā mtasi, ma upu ia te oele mo te sā, tālofa, tālawhalawa. Whangarina fo i le whatalofa whaaloalo le fionga i le au mamalo so tātou malo, malana masio fo ia male maleifua mais i Samoa, ia me se fo i le fionga le taita isili, atu i le epa doktasa i le mali ele ngoi, male whalitua, maleifua mai i New Zealand. Ia me se tāpua inga leo sina si o tātou atu nuu, ta mamatua i atu i le epa whai ai male whalitua i a maunga mū, pia fo i le ta mamatua i a talenga ia mata mua whaalia ma le tausi ia ia senta, ta mamatua ia tele ma le whalitua ia matau aina talusanga, ta mamatua ia sa ili vao ma le whalitua ia Prestene, le tina matua ia Ailini Tiparo Peti, Mitis Edwards, pia foi tina matua ia matau tu matapula, ta mamatua ia sai pelikome ma le whalitua ia Anofale, tina matua ia Teresia Sekolatika, ta mamatua ia Silia la e o kene ma le whalitua ia le lovi, pia fo i le sunga ia whaalaba au tau mai ia ma le whalitua ia Sawale, ta mamatua ia Pali i Tele Tango, tina matua ia Sili ua wa asila, sunga i le whawhiangainga tau, i whawhiangainga ia tau leota, Trish Lemo su e Sarah, ma le ainga lii, ta mamatua ia Farani Swan, ma le whalitua ia Whiao Taito Swan, asuelu whapea fo i tama ia mati malanga o maa, tau sini ma le whalitua ia upu, tina matua ia whaamalua ii,
Maria Akiao, good morning. Fo ia whiunga ia amitona isimati akene se to mata. Mai tō vi Filemoni, manuia ngā luengo nei tai ao. So mua pesa amino Yohane mani whalitua ia nifo. Si o ne haitang mo tu Elia, whatea lofa pōvi, Poloma branch, aso rupe pesa amino. Pōwo Natala, iso ia ulalia ni upurusu leo sala pesa amino. Pea fo ivu Nikola Uofo mane a inga whangule ala misa. Le sunga fo ia mauala, ia whapea fo ile sunga ile ao. Ia maiaba upulasi mauala. Ia malo lava soifua manuia Paula Pangs. Solomona. Fai uputu ila epa lupe le alofia. Fata alo fo ile sunga ia Felice tautolo. Male falitua male nofua alo lau fionga lau fili arona fai ngafa. Male falitua male nofua alo ia manuia fo inga luengo nei tai au lau fili. Se taafa masanga olomano malama comments. Good morning malama. Malo langi a yang loa. Tama matua ia futi Yohane Mikaele. Bea fo itina matua ia pale pa muripola. Ia fatalo fatu le nei tai au fau. Mes fo ilato ueolo mai mo mai lungo. Tato pe ngata whailangi so staffa nei kelope. Ia manuia whaiwa matiutul nei tai au. Ia ole tato pese mo mualea ole a tato whaalata i fo ile atua. Tato mawhau ile atua malona angalei malona alofa. Wa tai mai tau soifua ma tato waudia fia le nei tai au fau. Whaata alofa whaalo atua i fo ile malo le atunu pe ona mai mo mai nei tai au.
Tasin minute ua te ainei le itulai ono i sini au se talia. Le vi inga o le atua na langiina le au whaipese. O le tātou lava Paul Kalame le sino le file mo pe ono tau whaafonga ma sila mai ai. Ia e whaatalo whaatu fo ili nei tai au tātou o wa amasani. Ia mai koto le afoa, e pia fo ili afionga le tapa au whaasina ia to le afoa. Malo o nei tangata ai o ainu u ili nganua li tia saba inaya. Mai sala i lua savai, sa pali i savai, solo, lufi, fale a puna moa. Whaatalo whaatua i nei tai au fōu la wa fionga le tapa au whaasina to le afoa. Fionga le tu ia ana ave au malanga. Ia au le tama whaasau le i tū malo. Le na tu ina tu ia au le tonu mai pea. Ia au le whaululunga fo i o le ainga malosi. Lau whetalainga la ulu tau lau niu. Lau whetalainga fo i tupa i loa. Ia au le Preston o le Ekalesia Katoliko Samoa i ruti hion nei. Mahalo lava le soifo manuia nei tai au fōu. Faisi whaatutunga tāli tai au tau le fua pe ukau a makankau saun malulu. Ia ai ia le atua mahalo lava le tautua atu nuu. Tue a matalia fo i tato au aunanga masani pe ona iei vai aso. Ia i fo staimi mafuta mai le ata noa te sa mai Samoa. Ia ane lava tai au mahalo soifua tole a foa. Ia, mahalo fo i le soifua malani mamia. Sunga aiangu ia po le tamaitai fo i le tamaitai fo le maota. Le whutanganga marunga ma le ngana whiawhia le loto ia le whuta to i mo manina ia supa poko le aso tato wola. Ia o te manatu fo ia aiangu ia o le fo i le tuo tato wau dia mai e po le manatu le alawhai mai o whanunga manu o le tai au fo mai e wompa anga le tato mawhtanga. Ele o mal fia e whaatalofa. Le mo foi fia sula le lofa mlanga le o le tua. Tato te mafuta pea. O mawhauwhaunga, o matunanga uma tato te afusia i le aso ma le aso. O le nganga o le tua maroso i fua. Ia, tau vai whamalo i le lofa ma le anga le o le tua to le fua. Ia o le ale. Pe ana le stia noa le ngale le o le tua. Ia, si manu tato te le fia whapenei tato. Whewa ai ai fōi ma le mamalo le atunu o pei ona. Sila mai, ia, wama ai atu fōi. Ia vi ia le atua, ia fōi lato o loo whaata o to lia pia i ngase o tino. Ia whanau manu pia i le atua, ia wawai mai le malo si le aso ia te o to umatamati nā. Uso mtua ngane, ia mes fōi o nai whanau pele. Mes fōi soifua matua o le au sina se tātou atunu o. Te tonu ti ngā soifua matua lo ia i o tau. Ia ai amu ia fo i o tau. I le soifua tului. Mai pia i le atua i le aso ma le aso. Ia au tātou te le i. Sao le atu fo i mo se tau mawhtanga wha le nganga. Ia po se malu tai au mo le malu le atu nuu ma i tātou uma. Sula i le alo fo le atua. Ia ai wha tālo whātu fo i a Josia le au. Malu soifua manuia. Ia whapea fo i Queen Letty, Queenie Maid, malo lava so i fua manuia nei tai au Queenie, pea fo i nuu, whaftai le whatalo whamai lunga o le api o fōlinga, Livingstone, ia le atua whaftai whatalo whawhalo anu mai, ia ai tau la fōa, na tāsi tātou pese lea, ia o na matulua leo lea manoa saunoai wa fo i se malu tai au mo tātou nei tai au fōu. Ia, nei, ia ele i taina tato pese nui, mo i whan whate atu fo ina o whawhila atu fo ina matu maftanga. Tō tele fo ina matu maftanga nei tai au. Ia lo vai atu se tasi fo i pe o se sui fo ina matu vasenga nei tai au. Ia atu ia ava, ili, ia langi soi fua ma le mamalu le tato pokalame, ia mausi tato pokalame fifi nei yaso, ia li lei. Whaftai atu fo i, te mai tai atina, whaftai liusu mai, tai whaatasi mai pola pengs, tai level whawhelai alo ia mai, lea fui whaatalu whatu foi te sili atu le epa ma le paletua, ia tilin, ia oi au kilani New Zealand, le leile la whao atu ele tātou pokalame, ia whapena foi ele, te mai tai ia upulasi mawala, ia malona ali, ma lo de mal whaatasi mai, sunga le awa o whapea foi le paletua, ia tina ia so vale, ma lo le usu so vale, ia mo le fuero whaanga mo o e me te maa, ia whanau au tau maia, ia sunga le
ki a konga ia whaletoi, marolo mafuta mai, whaletoi, ia te manatu, ia o ai atu fo i ni yaso, ai mo o te man malosi, ia la ka rona, marolo nga lua ni yaso uso, te tele whaatasi mai ta uso atu lau sunga, ia tai lua whalmana, ia la tele atu i le tamata i tai le karesia, marolo lava tai tau tua mo nei mātua, ia Revelation whaatasi mai foi, marolo lava o la manu usini, o lo manu usini whaftai lava, ia whaiwharinga ringa ni yaso whamalua i. Ia, o le mata senga na ni yaso, te le ola tato wos tato pese, whaidami o tonu whaatasi me foi tū la whalali o tato maputanga. Ai le whainga whangaroina ia to le fua le uso ia Manusina pe Joseph, lo whapelona awai atu le tausinga le while mo laulangi. Ia tato manutua pe le ne uso po ne kungange, ia te lua o se tangata Christian Tele, ia e luna manatu, e le umarona nganga Samoa, whaftai lava, ia whape whai usto mutu whawhina, whaatasi atu laitua laulangi po langi, a wātau singa le while mu, pe o le tau o lo vese nei, ia nei atu nu tele to lua. Ia, ai tato atu ste vi inga le atua, tato mai leo i e pasina kunga afa, a wāpoi whaano while mu, tato mawhtanga ni yaso. Malo whaaftai fo i whaatalo wha mai Sandra, whapea fo i Julia, te poramika, ia whaaftai wa e le toi tuai mai whainga lot. Veta arona, whaaftai te ele lava whaatasi mai, whaaftai fo i whaatalo wha mai, ia whaaftai fo i moltusi le ua taunu umanuia mai, ia sieni se loti, whaaftai lo fitu lona, whaasau ia whaaftai te ele le, mafuta mai fo ia whapea fo i le uso i awhia, mafuta mai fo i nei tae au, ia ai Mike, ia mai se pese nai, ma tai fo i tatou tau maftanga whaare anganga nei tae au fau.
tatalo e liu ai poia pe amafatia le loto ia tatalo ai pe amafatia le loto ia tatalo ai. Se fono matone minute ua te ai nei le tu lai ono i sini au se talia i telefoa. Ia, se i sauno ia ua fo i se malu tai au nei tai au fau. Ia, malo fo i de. After i lava mo le avanua, te manatu fo i o pe tatou pokalavi masani fo ia i fo na malu ia po se ia si tamaftanga whaleanganga fo wa tatou te lo le lava ia te le lava o tamaftanga mai le up fola le tua il ala la na fionga pa ia ma tamaftanga masani tatou ia tatou fina le fala au fina le e fa penana tamafai i le aso ma le aso ma wal malo sentino ia le ile manatu ia o se tapenanga fo ile malu taiao le tatou pokalame ne taiao ia i le nganga morunga pe sile ftua o matu pe na faisau te talo ia a o mai loa temi o fina lo faina ta ia na ilolo la ia lea o te taro lava in finally wai le po i le au o winga lo fa manatu mai a tatou le mana ma le pawa ne me o te talo ala nganga fo ne taiao fa manatu mai a tatou le tau langa na whaia i Jesu na avesi nai ia le angasala ia o le fesidi ma le manatu maulunga lava o le tau langa na whaia i Jesu au avesi nai angasala ia tele lava tau langa pian tato iai e tele lava ia tau langa e masani fo i on tato i le fu tato iai le whanga fulu sauni atu fo i le tato li i whaola e whatau nuu ne tau langa o lea o lon tino o whapena o na pasia le tamai maa moe pe on tatou lausi le fia ia a wā lava le o la tanga o la tatou mai ia so uma lava o lo whamanatu i tausanga uma i le nei mea lo whataua saunia le tatou li whaola o le taulanga na pasia e Jesu wa abesi nai yang sana whai mai ma whauwhaunga whai mai e sili atu le tāua o le usitai nai lo le taulanga e sili atu le tāua o le usitai nai le taulanga. Wa o nei o le taulanga o fu o mea manongi, o manu, o tupe, maisi. A e usitai e te osi taulanga o lava, e fasioti ai lo lava loto, fasioti ai lo fa amawalunga, e ese ma avea ma taulanga mu. Pei o le tūlanga nā lo whamanatu mai ei le whiong paia le atua, mai le tusio e pelu. Tusio e pelu no nam tāupa se fulu, alo na whai upo 5, e se i o i le whai upo 7, o nā lo a mai ele proof lea, po le mawhauwhaunga lea, o lo whape nā o na tātou whaitaulanga i le atua, i le usitai. Ioe, tele labwha mai, e sidi atu le tāua o le usitai. Whamaila le tūsida e pelu lona mataupa se furu lona whaipue e 5 whaangata mai i le 7. O le mea lea ua whetana i mai ai o ia i lona malia mai i le lalolanga. O manu fasia a toa mataulanga ua le finangalo i ai. Ua e le finangalo i ai. A ua saunia e oe le tino moa. O taulanga mu, ma taulanga mo angasala ua le fie i ai. O no whai ane lea tuae sila maia. O te alu atu e whai alo finangalo e peon tūsia ia te au i le tusi tā ai. Toi whafonga mai i le manea ia lea fuia le o le whamanatu lea o le fionga pa ia lea tua. Fionga pa ia lea tua o le nganga fui leo lea tua tu whatasia whapenhana whamalo si au mamoli mawina ai
Ia tele o mafaufaga tatou te maua o musumusuga foi le gagapaia ia i tatou soasoani mo tatou aso taitasi. Faamai ole e pelu se fulu mataupu e 5 faagata ma le fitu. Faiupu e 5 faagata mai i le faiupu e fitu. O le mea lea ua fetalai mai ai o ia i lona maliu mai i le lalolagi. O manu fasia atoa ma taulaga ua e lē finagalo i ai. Aua saunia e oe le tino moa'u. O taulaga mū ma taulaga mo agasala ua e lē fiafia i ai. Ona ou fai ane lea tuae silasila maia o te alu atu e faia lo finagalo. E pei ona tusia ia te au i le tusi tāai. O le whamanatu nei ai tātou o loo whamanino mai e se senga o taulaga. O le taulaga whamai e le sili. E sili atu le taulaga o le stai nai o le taulaga. E sili atu le tāua o le stai nai lo le taulaga. Wa o nei o le taulaga o fua o mea manongi o manu tupe maisi. A e usi tai e te osi taulaga o e lava e fasioti lo lava loto, fasioti ai lo whaamawalunga a vea ma taulaga mū. E ni mua ngana masani e tātou whamai e le sili le toa na te a ea le olo na ilo le toa na te pūlea lo na loto. E sili le usi tai lo le ngā o le māmoe pea. E le sili le tai i le tāpua. Whamai le whamanatu le iai tātou o le usi tai. O le usi tai tātou whanongolongo i le taulanga na o sia Iesu mo le lalolangi. O le usi tai a Iesu i lona tamā. Whamai le tuawe ese nei ipu ia tia. Awa le whaiala o loto ai whailo finangaro. Tātou loa le tele o taulanga le nei. O taulanga i mō meo taumafa, taulanga i mō meo o tupe, taulanga i meo o mea manongi, o manu. Ni tātou te lope a whei tātou whalavilavi o ka ele sua, e bakul kaulanga, ia a mesini meo kupe. O nā mea o maro whamanatu e iai le taulanga sili atu i ngā taulanga, o le usita. O le tamawhaia o e pūlea lo roto, le tamawhaia oe e te mawhawhau le nei, peila le mele wa tupu me nei a tātou nei tēmi. Pone a lava te leo mea tātou te whaia. Leo tātou lo wa tupu le whaamai i tātou atunu i Samoa, o atu whaamai i Samoa. Le arfi au tāua le au mai ai, na mia lava le taulanga lea, o le stai. Pamai e le sili, le ngā o le māmoe poa i le stai. Tongo winga e nei e se taulanga silim tāua o le tilo wha oe lo loto po le anme le tupu. A wafo e o leo si tai lea e tā ua mai nei. O le taulanga na e mū. Tongo winga o a uma mea o lo la patai mai ai ia le tātou hatu nuu le temini a wafo e tūlanga o le iai la mia lava leo si tai. Tātou wō a wā o i o lo a pamanatu mai le tua leia se taulanga sili mō tātou o le oe lava lea o le tamā, po le tina o oe lava lea o le taitai o lou lava a inga o oe lava lea lo whaafua inga nongo winga a eusi tae ifo tele lava mea e te tauna i loe lo loto te tauna whai o le taunanga mūna i lumo le tua. Ia tātou whapenana ave ia le whionga pa ia le tua nei tau lo fa manatu mai e tātou o le tāua i o le usitai le tāua le tusi lea whamai a e usitai e te osi taulanga o e lava e whasioti ai lo lava loto. Tene lope i eisi o tātou en whainu fum whasioti so na loto. Wana whasioti a Iesu lo na loto. Ioe, awa le whaia lo loto a e whai lo finangalo. O nāno whamanatu mai e tātou whina le ese senga mea le fia tangata. Le se senga o mele o fia siri. Ai tamu whai lama oe i te tango e whasioti lo loto. Ia, whasioti maro whaamawalunga. O le loto pe e min mai i le whaamawalunga. A whai o oe se tangata whaamawalunga. Ama whaina e mwha o ia ma whasioti lo loto. Nongo winga e ave ese le whaamawalunga. E tu mai a oe le nganga lo Iesu.
a tātou fuafua lo i lunga tātou tangata kesiano nei mawhawhau lo le whataoto pe te mawhawhau fo e mawhawhau ngana nei tai au pena ona whaafisia fui tātou i tātou mawhawhau o lo whamanatu mea tātou ave ese le whaamawalunga. Tango o e whasioti te whaamawalunga. E whasioti te whaamawalunga o le whasioti fui lea ai tuu atoa lo ustai i polo inga le tua. Pio le whamanatu na mea tātou lea tātou toe mawhawhau si tātou tofi Samoa i o te minei. Aua le toe mawhawhau sisi mea, wā nisi mea, wā lava nisi mea. O lea o tau nuu tātou COVID i Samoa, tātou tatalo mo si o tātou atu nuu i Samoa. O le tamama, le tina, o le taitai o le nuu, o le taitai o le tu malo, ia, tili tilo iai, o le isitai, o le mea tāua. Aua le whai atu le polo inga, aua le whai a mele, ia la lava ngā lua isi pili angu i esia, o le whaamawalunga. Ia, le wapo apoi me le upo nei tai au le fionga pa ia le atua, tango e whasioti le whaamawalunga. Ia mai le nganga o le atua, o nā e maua e tātou le manuia, ia o nā se whamanatu, whaftai tere lava lau whaafonga, ia se mea fo i mawhai ana tātou mawhawhau whaatasi nei tai au, ia e manuia la whasausangan tai au, ta māmi, tina mātua, a me se whara au whaafonga, tātou mose, mawhtanga whiwhia nei aso, tātou wharanonga foi, po lea foi se talafou, mai le fionga le tustala ia atatanoi Samoa, manuia lava o tō, whaftai lava molo avanua. Ia, malo, whaftai mo le a fionga pa ia le tua, ia po le malu tai au, whaleanganga pe ona whafongfonga iai, msaunia fo ila o fionga, tapa au whaatisina to le afoa, whamanuia pia le atua, maua pia mana tu le lei mai le atua, wa lava le tautua ino le malo le atinu, le ngata le tautua ina i le afiong pa ia le atua, ia e whapena fo on tautua i le ngangana i le tātou lava ia whasa moa. Ia o lea ua ono matau amen, le wa mai il matau senga mo le upu nei tai au, po le tau maftanga, po le malu tai au, wha le nganga, ia wha popo atoe lo malau amen, ia was e foot, ia wha tasi ai mal praise the Lord, ia e whai mai loa mamasei a pineru. Usitai o le ki o whamanuianga and God bless. Ia mawai ei. Whai ngal mako senga. Ia whaatai mafuta mai le malore. Tunu ule nei tai au mai. Ia mai statou pesena. Ia o tatou anga i loa le Samoa. Mo tatou talafau. Ia leo te vai atu leo sau whai mai tunga ia Mike. E le manatu mawalunga lava. Ia whaftai atu fo i le tau senga. Whaftai atu fo i mo le whina le ia alanganga mawalunga lava. O le usitai, moni lei, ia whai mai la whasioti le anau loto, whasioti le whamawalunga. Ia pe o le anganganga nau le usitai, le whapea nau le usitai. Ia ai le eise whaamaina le whamawalunga. A e maua nei aso, whapea wa mahasani na e whamawalunga. Ia a mese ato wasenga. Le uwe ato so o me lato e mena, le whaafonga le matu wasenga. Ia e sa o, e whaanonongo nei, ia le matu wasenga la, lo ia ile nganga na lo fasioti fo tangata lo na famolunga te le lato senga po ile ia ole kusa o mato singa le sau mato sing le mato atustusi ile nganga ntau a wa pe e sanga tautala ba launga ia ai fa lunga ko le se amen ngo inga ile ai ile o lang ina usa pe ngai ke launga le ai fa lungo ku la sau amen nge mai o kadia o mai lot la awai fina ngalo tangata il mene te sau wat yo le mene le si metu la foi e fa pena lo fia oso te fi amen fa mai la ia fia ai mana tua foi ele mafaina na usta pe ale ai ni fa pongai e fa nga ta wai le usta vai le fainga ma ona ma ko fa lo longo le ma ko singa ile o le tau al upu nei tai au ia ona le terminei o te mafo foi tato i mero tupu mesio tato tunu ia le wa a faina wa o tu covid wa leven ta pena ia na ta wai le usta ile fa ia tu atua i si mele ia tu le mafo tangata i lona mafo i taulanga ia matuli o taulanga final le wa fa ata me tato le tai
o le sitai i le tulafono o loo mai e puipuiga na tatou afina le nei mai mau se soifua o sesi o tatou i Samoa pe le sitai na alofa mai e te nofo o e mai mafaufau i lou loto a ve se ia lo faamaualuga a ve se uma lo agaga ia e tuu mai le agaga o le sitai la lele ona taʻua i iesu aua le faia loo loto ae fai lo finagalo nuiga aua le faia me tamanaʻo e sitai me le fai mai e fai nei mai mau se soifua sesi o le sio tatou tunuu ia pe o le tulaga na Ia mālo whaafitai. O lea o whaatalofa mai fo'i ia te Poramika. Ia whapea fo'i Georgie. Georgie Simi ia pe uma o Georgie e mafuta mai Samoa Georgie. Ia o nā watu i lunga le e meli mai ai fo'i lau solo. Ia whai fo'i lai e whai ngofia ia te oe lunga i Pokaname. Ia lei lava se mea lea ngai. A mai lava i lau solo i lunga o mele te komeni mai ai. Ia a nawa avatu ia le tatou a fo meli mai lau solo whaafitai mafa le wa o tau le mai na fo i lau solo sia ale whaio ia whaafitai fo i mafuta mai nei tai au matangofie whaatalofa whaaloalo mai fo i tatou Pokalame ia whaapea fo i sootanga whaafitai tele lava sootanga o leola maana Yesu a fo sootanga sootanga o leola ia le atua nei tai au sootanga pia foi Livingstone e awelua ma lona fatu lo popo mai ia si alfaio ia whaafitai tatou lofi tonona tai ni mafuta mai nei tai au masei Julia ia whaatatari e lo tatou insinia Fili ia whaafitai ni mafuta mai nei tai au Fili ia leo te vai atu tatou insinia Mike ia tamai si tatou pese ai tatou tele italiwa tu Samoa mo tatou talafou lupe ia vi ia le atua nei tai au phone mafuta mai. Oh
Toe li wasifunu male 5 minuti ona tale o le tu lai fitu isini au sitadia le vi ingo le tu soifua na langina le au fai pese le sino le file mu pe ono to sila ma fa fonga ma mai mo mai ai ile ya ni si vi inga na o le vi inga lava o le langi lunga vi inga o le tu soifua ia o le vi inga na sili atu na ilonisi nava vi inga tatou te vi ai ia ai lea ua mafuta mai ia le fionga i le ata noa te sa lunga le tatou porkalame le nganga whaaloalo i whatalo whatuai fionga ata noa malo lava le soifua manuia le nei tai au fo malo fo i le folau ilangi malo fo i le tautua atu no ata noa tonu lava i olo e alala mpapa au i Samoa le ngata i Samoa lau tautua ia ua o atu i tawhai fio nei ke lope o lo o atu ele malo si o le tatou au nanga le Mount Samoa ia le atua ma whatalo whatu le nganga whaanoalo ata noa Yep, anu ia le whaititia le vi inga mo le whawhai le tua wa tatou toi whailo i fo i le tai au mātango pie, le tai au le nei o le asilua, o le asilua sefulu ma le dua o le masina le nei o mati, lua afe, lua sefulu ma le dua, whawhai le whawhailo i mai fo i le nei tai au, i e whawhena fo i ona watu po ia le whawhai ma le whamalo i le nei tai au i le tātou piso te inga. E le ngata o lau sunga e nuu i e whapea fo i le fionga i ato le fo i e ma le tātou pokalame i le nei tai au. Whapitoa fo i le whatalo whai malu o mātua. Ta māma tina mātua o le tātou o tunu o loa lala i nā tunu i a le ngata fo i le fo te tapo le nei lolorangi. Ia ma samo nei le ni foi tai au ma to te whapelo ia tu le malu le au tusia le tātou polkalame. Ia ai le ngata i lea ia o le lautele o le tātou o tunu o lo whaia pere whaiva o tāp te puai ia o whapena o na whanga solo pea le soifua ia o ma le olo le tātou o tunu i le nei foi i le nei foi vai tau le soifua o tātou wheloa ia i foi le langi mamam le soifua maua. Mi ele lo fa le tua ai no mato le fo i le nei tai au ia fa ia i le tua ia ona o te tai mai fo i lo to so i fu ai o so mato wola i le nei fo i tai au le nei so fo o tanto o iai ma lo so i fu langi mai le nei tai au ia tau fa malo i le lo fa male anga le o le tua i lo fionga le ata no Crichton wi la vai na le vai at fo i o fo linga ia ai lau fofonga fia wa misia ia ai whaftai o lo whafonga atu le malo le tino whapea fo i tātou pokalame ua matua malosi mai lava lo si ufonga nei tai au fou talsia a walama ni e maua i fo i whaama i pe ona pepesi atu fo i si tātou malo whapelepele i le nei fo i vai tau o so i fuanga ia ai pena e whafonga mai lo fionga le ata noa i le launga le whailau ka le ropo te whaiwhi au pose au pose whailau ngā whata i tā i lea sa fola sa kukaina fo i le malu tai au nei tai au mo le malu le atunu o mes fo i le tātou au whafonga tata noa Tanoa, ua uma ia wao, uma whakaitai. Uma whakaitai, uma wao, uma maunea whai moa. Ia e lewa peo te whakai vai ai, la nganga nei aso, o le ese le wha maurunga. Ia lea te vai atu pinale matu wamasenga, o lo la whapena o na whamamanu mai ni matu RGS, whamai ia le RGS, ele lei a le poto ai le anga fafia poto e fa mai e fa maulunga ma tu da fono la te fa na tu senga ai lu wo o mai e sua fa fina ia ai me sa me le o fa kai ia o fa kai ia le o te ma fa o le ma fa mai ia ana ia le va te ma fa ia o te manatu le idei pe fa tai pe awao pe fa maon pe tawa mata o le tau dia a ese ko fa mauru el tani tu dia fa so sa se ngai no mata ele ai ele e lai mo fa ko foi wa se fulu amen al mako
ane mato o tusi ia lea fo'i ko meni mai whiangai ia fia. Aua e te vaai whaatau vaai le ma ko wa o whaoriot, mai mai. Io e. Ia vai. Mau sa ame o ke ala ke rana, le bakula o alo ki whaiwhi au. Ai mano lava atanoa. Ia, whaftai ai le. Ai ai ni futai au ia whaftai lawa i le nei tai au ai nu ulang foi o le tātou mawhtanga i le nei futai au. Ia pe ai le rofa maleanga le nei o le tātou tapa au i le rang. Ia whaftai ua. Tanoa. Ia. Le whai motu mai, ia, pe whawausa nanga ta tanoa te sa. Le whaftai a, le ua toi mawale le isi mwhare tonu lea, ia whaftai a, le me tiria, i tai au te langona, ia ulo ia i tātou tunu ia le tūlanga whaporina. Po se di lo i le po i le tūlanga le ua ia le po i le whamai o le COVID i so tātou tunu. Ia pauale mea po i le ae na mau po i le whai atu po i le mātou whamatalanga po i le mō mātou ai, le mātou ai ngai samone. Ia ole tūlanga tā ua rawa, ole nofo le lei ole tangate i lona whale. Ole nofo le lei ole tangate i lona whale. Ia mawai le tūlanga hoi le ua nei pesi ai ia le whamai nei, o ale fo i mai tau. Ia o le ua mai le aso, le fiafi o le aso, no nafi le ua nga i lunga ia tangata fo i ua maua. Le ana popo ia le ono se fulu ma le ono mai tangata ia na i le aso tala tuana nafi le ua tula i mai ai. Ia le ua dua se lau pasu fitu ia tangata fo i ua maua i le whamai o le COVID. Dua se lau pasu tasi ia fo ia i nei upolu. Ia e ono le ua iai ia savai. Ia ele o iai se si e mau le COVID i motu o manono. Ia ma apolima. Ia o te langona i o le to tele lava ia na mau i o le tutonu o ai fo i o polu nei. Ia o le tūlanga whaatai ia le ua maua le to ono mai i savai. Ia talo sia o le a whapenau na wha matua i whaititi a pele ai fo. I le tūlanga le ua manei ala le vaenga le hoi le mo le whio inga o vaa. Ia a fo i le a le ai intangata to tele hoi le anga ia tu savai. Ia mono lamati ai fo ia le i le soifua tangata o loa lala fo i papa au i le motele sana fai. Ia le tūlanga lava le nā le ua i lua se lau pāsu maltasi i poru nei. Ia ai to ono ia savai. Ia o le tūlanga nā le olo ia le taralata mai lava nei i le whamai o le COVID si o tātou watunu. Ia mai, o te whakatei ai fo ia le vaenga fo i le o le soifua mālolo ina ia i lātou o tausi mai, tausi soifua, ia o alii matamai tai fo mai, o alii matamai tai tausi soifua. Ia ma le tele o le lātou ngā ruenga o loo whātau ina nei, te mile nei. Ia wālawa le tau pui mai o le tātou o tunu mai le nei fo i whāma i whaingatā o loo whia ngai ma le tātou o tunu. Ia le ngate leo le lalolangi atoa tune fo. Ma ai no. Ma no, ia te noa tatanoa pe o le mena lo fia whapena fia whanonglongo tuai ia mātou i nei. A me se fwela au whanonglongo ia po wā mai. Ia le tūlangolo i nei, te le lava ia mau whamtalanga lo whapenaana iai. Ia e peita te whatatari lava si e sao noa mai a tatanoa. Leo whafonga atu le pamalu fo i o le tātou au whafonga masani, tātou pokalami na usu meneta au, tātou te mafuta. Ia o tarana ua lua se lau whas fumafitu nei a tangata. Ia ua afia i le
COVID-19 a tātou i Samoa pia na lau silifia ai. Ia e ono tātou i savai, e lua se lau whasu matasi lo i polu. A tata noa, se i whaasao mai ane mede whamole mo le whaafunga le mamalu o leo tāpuai. O le finale le na sar whaasal lama finale whaapea o le lockdown o malama tātou le level 3 le na iai. Ia e te lewa toi sau le si whaasal lama ua finale ala tala whale i le tala nisi au langa i le balu, whangata mai le lua, whainai whalau te le matu langa le podel sao. Ia ole tulang le na mai ia lo o fai kiu ho i so te le tātou tino. Wasa ia le mo i le wha sipsilang o mua na vale i le fionga i le tumatai palemia le fionga ia a kinena o mi. Ia i le pole o le aso tofi. Ia le sa noa i loa i le lasanga lona lua. I le pole a mata i le sepululua i le pole o le aso i le aso whareile. Ia se i o i le aso tonai. A olo i le aso tonai. I le vailuanga o poma o le aso tonai. O na me i lo le ilunga i le lasanga lona tolu. Ia silo fiala. O le lasanga lona tolu lava le na pe ana masani ai. Ua matua tapu ai loa o na tatala se whaleoloa, se pampemisini, feo inga tangata ko ile wala pita yan ya olela sa to mawan muli ane le si update ko ile le o pasala longana ya le wa tala mantuale o le poale o le sfari le la tala ya fale lo mai le vadu taia o tau ile lua ile o uli ile aso ya tapunia le sa ia ai toi te tala foi falo loi le vadu i taia o le asungapua se tau le lua i le uli pa pena foi na taia o nei toi te tala foi ia falo loa pampensini o faltala vai matulanga umana ia tapuni foi le uli nei le foi le lua ia ona ia toi lola ia wa ona nei le sepulu ma le lua lea la o le whaamutai le polo inga lea na mai le vai aso le nse mo vai nei mai o le asola ia lea la o polo whatatali ai pe o le a o wina lava le la sanga tolu wa lea lava pe o na iai telefon tai au nei lea wanga ia tu le lua se lau pasu fitu ia tangata ko ile le wa maua ono se pulu ma le ono cases fo ia mai le awa uli o le aso sa se o mai le uli o le aso ana nafi ia o lona winga le alava o lo whaatupula ia pēr le au whaingotanga toko i o lo maua i le COVID-19 ma leiva a pe o le whaitionga le na le ua iai sa whaapea tatala loa ia ko ia tapuni loa i le lasana tolu ia ua le to iei mse me to mwhai on to whai le tālani ia pita iane la le sa toe a mai se faalinga le ai o fale o loa o le tala la vai le astonai ta puni le asosa tala i le asungafua ia toe tala i le asolua e la tu langa na le o le o fia i le totele i ono le tu langa le o le mautonu o a fo yo tonu o lo tu mai mo le malu o le atinu ai o tela ngona wale va ona sauni uma tangata wa le ia se si le popole i lona ola po le soifu o lo la to ai ia o le na te ta lava to ia o le a faia lava le mesa o le tapuni pe ona ia inisi o manatu le foi sa fa dia ele fai lo tusi o le vang pa fai le chapi le tananga na se vai le sosta esa fa pe mai sa ta wa na tu ta no e sina teimi fo ile le mo le fo o le la sanga to ina ia sa ili ai pe o le ale le tele o le fa fita u le wa tu le mai ia pe ta ia nela pe ia fo no sa no ni si o le tulanga fo ile le o le tatala pe o fa le lo e fa o poto ia tanga ta fa ia la to fa tau o le tili ai ona le mautonu ia tangata ia me se foi
se tasi fo i o whaasea mai i le tūlanga fo i lele i la tō lo ngā lulua i le a i le soifua malolo ino le tātou o tunu. E le o maua i se tonu ma mau se mau tū i le tatala pea o whaleoloa i le aso ma le aso. Ma le o i lo ai, you know, le tonu o iai tonu atanga tō le a maua i le a fo i le. Pe ua o le a maua i le wha mai. Ia le nei o le COVID se fulu ma le iwa. Ia pe o tūlanga nā pe o nei sao noa to le fo le nei tae au. Ia to tūlanga la te le ale le mautonu o lo o iai. Ia te le fo i le fia o no le wha ua wina pea o tala o a fo i o whare o loa. Paitanga ta hoi le pui ia le soifua o a lato a inga mai lato. Ia o lo o wha o ngā ina pea ia le vaenga le o le tala o whare o loa. Tala o whare o loa. Tala pampensini, tala ia whale tala vai, ia tala fo i market, mole pongatau mapa o le tātou tunu. Ia aru mea, le u tātou masani, o lua tausanga o tātou iai le mea le nei. Ia masani fo i tanga, e a fo i e, a o le te me whai i whatau, ia whai whatau mo aso i lima po aso i tuai aso atoa. Ia e lo tūnanga o iai e leo tūlanga na o lo iai te minei a lo fionga tole fo. Ia, ma lo le sau noa lo fionga le ata noa te sa, ma na ia fo i le wha longolongo atua o le tūlanga na le ua ea mai lunga o tātou penga te whailangi ia le ese o ese sau noa ngā le fionga te mai tai palemia ia ese fo i ia sau noa ngā palemia lona. Whai mai loa la ia sau noa ngal matau singa ia le usofo ia fia whengia i tui whaasina. A tonu e le o se le usita i o tangata ai pei o le mao popo policy ia i kindness e usi ka ia tangata ai whaafetai fo i a lako i a lato. Whaafetai fo i a lato e mo i lava ai me sili o la e usi tai pungi saha le atunu. Ia, mai mau foi pe ana fai tio ke roka whavalvale fai tau se komeni e sau ai whamanga mai le ka. Mai mau lava pe a fai tio atu ai a mana ia manatu o tangata ai pei e ati di aina feita. Ia o langona nā tustusia mai onisi o le mātou au tustusi nungo apia fōlinga lau fionga le ata noa tisa. Ia, o te noa, atata noa, te risa noa mai. Le mele na whamanu si au ia po le maru tai au fo le nei aso. Le nganga lea o le tama whaiwhina le e te usita. Ia o le whesiri, usita i lea. Usita i tula fono ia le level 3 o le level non todo. O le fonina le non todo. Le tāpuni au mea unga matawhia, mea o manawa. E o i valele, e o i mea o manawa na. A le alen tau vato le pesiri. O nalo ari mai ai, i le wha mawanunga, a tata noa, i le wha mawanunga. O i whelo ari mai ai, ma wha manatu mea tatou, a ese le wha mawanunga na. E mūlo tauranga, pe a e usta, i lo loto. Whao ngā, mea, ua uma, pera no tau akangia mai, o uma na tusi a tātou policy o tūlanga i o le mele la oai. A tata noa, o le mele le sau ngonua, na sau noa mai tamai tai palimia po se tusi ngā. O le tūlanga na le na sau ngonua o le afo i o le ana whaia le sau noanga ho i le swala ue tele le fionga le tamai tai palimia. Le ana whaia pala we tele ta uma ye le tulanga wa o le o ye le ta to no ya ona o fa ma ni fo e si wa se community case e case ya mai o le mata i loa na fa i loa ia le la sanga lua mata le la sanga lua ya ona tasi le aso mai ele na o solo la sanga tot ya o le na le sa ia le vaenga le na telefon. Ia, ai le o te i ua sau
lesi fasalauga ua tatalai mafale i le aso i le valu i taeao i le lua ai le saunoa mai le tamaita e palemia a se fasalauga Tulanga le na foi le lo fasalauga na le na sau. pia lai foliga mai e lua fasalauga fasalauga penale na fioaloia mai le taitaʻi o le tatou mālō le fioga le saʻafaapito e fia me talanoa mai faapena faalau i tele mai o tatou malamalama uma lava ae e se la le toe sau o lesi faasisilaga ua le apia mai e luma po ua le afio mai e tamaita e palemia aua saufina le faatusitusia mai o iso O le tulanga o mautinoa le lei pe o le atonu ale mea na tupu. Awa faatisilaga muamua lena. Ia ua mautinoa foʻi le mea tatau na fai. Ua mautinoa foʻi le mea tatau na fai o le fuafuaga la sa iai. Ia o lea e maua mai le avanoa foʻi la lea i le e a foʻi e mafai ene fetutunaʻi ia mafai foʻi se faatau auā ia le lockdown e la o iai i le laasagalua lenā i le laasagalua lenā ia ua fai uma iloa ia fuafuaga foʻi e ua le ua iloa mai asosā e lē tatālā ma se falooloa lava e tasi leai se pampenisini tulaga uma faapena le ua leva tapena malaʻi ai le atunuu mai le aso mai le po le asotoʻanaʻi agaʻi le taeao le asosā ma aso uma ia tonu ia uma tete ia ua toe sau ai ma le faʻupopo lenā ia lea o le a tatala faleoloa foʻi lele i le taeao le asotoʻanaʻi a le tatala faleoloa foʻi lele mai le valu i taeao ia faapena ai foʻi ma le asogafua valu i taeao ia faapena ai foʻi ma le asolua a le ua malamalama uma tagata e leai o le ua o'o i le level 3 o le level 3 po le laasaga tolu e leai ma se mea e tatalaina ia le ua toe sau ai tua ia o le ua o le a tatala le asotoʻanaʻi tatala le asogafua tatala le asolua pe o tulaga lana lē na le iai le mautonu o le toʻatele o le atunuu po o le a tonu ala le saʻo po o le a tonu ala le saʻo o ai foʻi o fa'asalalauga mae o lenā foʻi na agaʻi ai e aitioga tagata i le femomuaʻi o le faiga mai o a foʻi o fa'aliga po fa'asisilaga foʻi ia auā foʻi le agaʻi atu ai loa le tatou atunuu i le la'asaga tolu le lockdown o le a foʻi o le COVID-19 ma e lē o talafeagai foʻi la i le va'ai le tulaga lea o le lockdown o lea i le la'asaga tolu le lockdown a lea tatala i le valu tapuni le lua tatala i le valu tapuni le lua faleoloa e lē o mautinoa matuā leai ia se mautū po se mautoga foʻi lele o le tulaga lea o ia tatou ia vavao nei o le po sāsā nei o le COVID-19 ma lei Malo le saunoa atanua ia o lea o te whaarauno atua uia ma le tato ai lau saunoanga whapea fo i le whaitau atu i lunga le upenga te whailangi. Ia o te tari tonu o lo o le lei lava le whaafoe i nga ngā luenga le a fionga tamaita i pale mia e ala le puipuia o le whaamai lea o lea na amai mua le avanoa e o ai le mamalo le atunu o tā pena la tau whaatau mea umai mana o mia a o le ita punipunia whale o loa. Ia o lea la wa ele i o le ia ele i loa la i tātou po o ai e ana le whaatonunga wa lea la i tau su. Po ai e ana le whaatonunga lona lua le na sau. E le aise e tatala pea ia whale o loa i le asamane. Ia o le mea la le o fo ai le mātou ia au tusi mai lunga o penga te whailangi. Whai mai tifa. Oi, loka lotu le asasa ai tatala. Ia sila la wa fionga ata noa ile tō wha mamao lea ia le au tautua ma le au whaanongolongo ma le au tāpua i le tātou mālo o lea wa whaataua le tatala o whale o loa ia ai loka le wa tāpua i le atua ma tāro sanga ma ai o i le atua ave e se atu nei wha ama ia na whai mai ai loa la ia leo le sima tō tusi le ia piwiva ngā ua mamā le mālo si tau mwhai atu le whaitau lea
na ua mamā le mālo na ua tautino e Dr. Adams na fai le tusi i le mālo i le aso 25 o Januari e a mata o na fai ni community testing ai na te e le mālo le fia tele le nei mālo pe a whaatonu atu lato o tustusinga mai nā le au tustusi nungo a pio fōlinga ia po le whaalia fo o fina ngalo le mamalo le atunu to le fuama ata noa. Pa mai ia Revolution 14, wha mole, te tau lava o na se e tātou le level tonu, ia wha ita, ia wha tātia le pesi, ia wha iti ai le pesi, wha mai, nongo winga, wha meina ia, ta tala, ta poni, wha mole, le whai ngā malo fau lea, whai se whai unga mautu, peo le nganga nā whina le atata noa, te si tātou tuli pea nei whapea ia nisi, o le e whi ia nisi an matuwhasenga wha mai tu ia le malo wa se. Ia le tani atu ai whi se tasi fo an matuwhasenga, se e whia le malo. O whia o se e le malo. Peo le tani nā, o whia o se e le tātou malo. Se e le mautonu, tātou o le mautonu ai le lava pena. Peo tu langana le tātou, tutu mai te tonu le tātou tanoanga. Peo le nganga le tau vai atu whina le. Tātou tu loa e le sili le whina le ngā on mai mopoa. E le stai. O le levo tolu wa umana wha manino mai tāponia me uma. O le ala le whina le whātu sanga mani tātou whina le maru taia ne taia leo tau mawhai le mamanu le tunu. O le ala whātu stu sanga na mai e le sili lea. E lo whai tau langa o lo stai. Tātou si tai. O le ala wa langang hafi na ngalo le tunu. O whera au stai. E usi tai i le tamaitai palemia, malan saunuanga whalau e tele, a mai al level 2, tato atu level 3, a e sau foi malisi whasa launga i tua, e le ia pia mai e tamaitai palemia, a e whai mai ea, e whina le e tatala. O ida, o whera mei, leta, whaitaulanga i mea ai, pe whaitaulanga le ola o tangata. Whaitaulanga i le ola o tangata, marsoi fuo tangata, pe te whaitaulanga i mea ai e le tāua mai. E li whapea mai o le a whaasa, la whaasa atua se i fia. Whaarima masinga le hai. Nā sina temi nawa se i tau toa le atunu. Wal mea nei, e le o manama le atunu i le te lera a fianga a whina le COVID a tanua. O mea moni ane le mātou te mai tau atu. Langa mo o ai mātou i ono nofo i whafo. E tofu lava nei a inga malato mātua tausi e lo i Samoa. O le teimi nei, o le tutu whaatasi. Pei ana whai atu. A whapea e le mawhaina wha leo tu la ngona al mato mawhtanga mana au tusi mana au whai tō wha. O le ala, se e whia tātou. Se e whia. O le ala ko ngā se e le se e. Se e le leo skai i lungo al tu la whono. O le tu la whono, a whaina wa o le tu langa nā, ono o le mele nei, ia le e se tasi o whina leo o saunoanga le i, whamai. Pai luanga se pule lom whapenana mai mua mai Hawaii. O le mawhaanga tonu le nā, o lea e whaano no te lea ilo loto, ia anti fia me, o le tua o lafo so, ia, o tātou doan tangata le, tua o lafo ai ele, le awhina le te maitai panemia. O le tūnanga nā le nā, e le mo mia te minei atata noa. O le te minei, o le tū whaatasi, o le tū whaatasi, e le mo mia, le mena te minei, le whamanatu mai e se tasi o whinau tamari o na matusenga, vai ruanga se pule. Whamai, e whanua noa lava ia antifia me, e tu lau lava le tamaitai palemia. E pina le peforinga mai e umana sau luma, whai mai folfolanga. E to e sau mai si me tua. O lea la atanoa, e le tu mamaina, le neitai hana moto sa movi ingo le tua, tu whaatasi. Nongo winga, a tato wō lewa tōlu, e le whapea mai le lewa tōlu, o la whaangata mai i pēr marwha masina, e whawhenga ai le tunu. Tauna taha whia mo te mine, e se koe sekseki a kua kātou, o le kako i le kaua o le koviki, o ke whainga inga mene o le kaua. E mani liu e tangata. Yo, e le sisi. E mani liu tangata ata noa i mene o le koviki. Le e isa ngonga whama, e le sisi o ke koviki. O hei e unga sa nganga ngā. Le sisi o ke koviki. Whamai, kako wola whaakasi mo koviki. Oi, o ngā sa wanga kua au lafonga,
ma le ngā mua whakasi. I reo kara ngō sesi menga o lea kara ngō aku, ka ko sawa bani dunga kura fongu, ka ko sawa bani, pai, a ka ko fuai kua, ke leo kemi ka ko ke noa ai le whainga maro lea, o kura fongu ale vivesi ai, o leo le mea ko, e le koe mga mia kemi e menga atatanoa, e mga mia le kuku whakasi, o le lau a whingā waku i ringi aso, kau kua ngā, ka ko o whakasi se me skasi, o ngā e loa ai le tangata, e loa ai le kai kai, e loa ai le kai kai e makaala, e loa e whuru kai kai e wa levan ka penga, a mei e kukupu mari keimi nei, e whoringa mai e re ka penga, e le ai se ka penga ngā, pei ang nenga le sa inga ngā kui ai, o le hata ka penga ngā iei, le wa o mari keimi o kau al ko viki, o wheo i ka penga ngā, e amaka i, ai sui, nai me ka ke le o e whaavai, o levo koru, o le levo koru lava, a Yesu swinga koe a fio marama kai pane mia i ruma e koe sa ngoa mai fa maru rua o lewa ka ko le level kolu and a half ia mara lama ka ngaka ia po le hana ma koe ngā ka o ai ata tinoa fio menga le fa se a koe ni ma ko senga le nisi fa pea tu ur maro e le fa pea o le aku ur maro le ngoko le ai o fa kuanga ko ngā afa o na ngonga o mea o manga o le nganga me le ri e fa adia o manga fa ka ko ngā fa ali le tua i kama vale o whaari le tua le ngu. Ioi, o le ngakai kai, o le ngu. Ane wanga nganga ma le ngu. O le ropo whi meka ko oai. E o pia le mena tata noa leti. E nu, le mena ki. E o le i o le, te whaanongonongo iau saunoanga, mātou uma. Ia au le e tusi mai fo, ia mātou sing. Whai mai, ia George. O mea kongo ai le ka o le se i le vangu o le oti. Ia e whai mai sa. Le anga o le malo e whai siu. Ia o le tūlanga lea ua e le lei tele ia mea wa ai al mato o tusi. Ia whai mai ia George. O le whaasiri silanga le pale mia. Le pale mia e loa uma le level 2. Loa uma le level 2. Ai oso la uli TV e whakasa, tatala whale o loa, whai ai loa le misa lea a tūla i mai ai le mea lea, ma upu ia o walafo e la uli a fia me, o ia nga kōwhia longa pale mia, o ia fo i o le tai fono, e mangao i le, e manao i le file mu, whaalongo, ia anga o au lea e whai mai, i ku ai ngā lafonga ia ua pōsao ai. Ua pōsao ai. Ia mama ai la le ke leo o le wā ai an matau sema. O le kova senga, on kua whaku whala lawe al kova senga. Ia. Whakari, e den whenga i le ai mea le whaafunga mara wa tino. Ia, o le kova senga, on kua whaku whala lawe al. E rau le keminga ni nisa anga, e rau le keminga i whaingi menga. O le kon whai, a mai ko kou tako ka upu i kako kanmoa, ia si whaadongo mai lai ko whakalan ma kusenga. Mai pele sa uma, a whina le whono i moana, pele sa uma o nā moe a tatanoa, o te tantonu, o lo toa, tele tangata sa vai, ua maua i te whaamai, ai e leo mawhai ona i loa, ona e leo whaia ni siaki, masalo ua musu, ua musu, ona nei tei, ua siaki aku, ua maua, ia, na, o le whautuanga mai a tamaitai a upulasi. Please, to le fufsili atu e atatanoa sona whina ngalo, ona o si maa whine lea, o naila, taila lea na mua maua, ai le community case lea, o lea na au mai lo na le fia ona, o le sao, o reporti, o lo whaasalau, se temita to tani mea atatanoa, se temita na mea atatanoa upulasi, Solomona, ta lofa MSPA, bi ia lea tua, mo mani ta fo so fo no fiong to le fo mai ia sa le sa ia feta fa me sa le sa ta lo fa ia sa mo e mana o isi e ta tala fa le loa ai mafatia ai le malu la tele o le tunu mo le ai se ta mai e fa fo e ta to o la to tiuti a wa le sa o le mu o le atunu mo i le se sa fa manwai ta lo fa ia sa mo ma o tātou tangata, tātou nofu, te talo mō nei o tātou tangata, ma le hawhia i le whamai. A wā e laititi, ma futa whaatasi tangata e hawhia ngō whie i nofu, i tātou ainga.
mo ni lei o pulasi o lea na au mai iai masona finagalo e tatau le media o na au mai talamoni o lea la ua fale tonu ai si tina lea i le media a Samoa mo i le lei ino fotoa manu ua saʻalo lei i le upu falaeʻau o le taeao o le poto o le mea alofa mai i le atua a o le faafia poto o le mea lea mai i le tiapolo mo i lilo asfale falavaau mai e lē ua tatau ona tapuni uma le taulaga ma faleloa uma ae faaogā faleloa itua faataga ma tiliva ai faleoloa le afioaga itua mo le fesoasoani e manaʻomia i tagata uma atanoa o le tasi ai komeniti manaalau atu RJS ua mavekele le solosolo faamaʻi sole ia tatou tatalo mo Samoa kalau fai so tatou atunuu so malema re pena pesefea ia lava le ona saʻi ua seʻe le mālō ia o le tulaga nalo iai ia fina le matou mafutaga Paula Banks sa o lelei lava e popole lava le toʻatele o le au fai faatautala latou e lē o kea pe e lē fia usitaʻi ae o le ulu lava e sau ai i lona ulu logoviga e lua tatou palemia ia o mafaufauga na famailo RJS ua seʻe i fea le tatou mālō famailo re pena pesifia ua leva ona tapena le mālō logoviga o ilo atagia mai ai famaia le sui e matavasenga ua leva na tapena le mālō tu tatou mālō seʻi ia e famaia se tasi o le matavasenga seʻi i fea o le tulaga la lea i tonu a le vailiu lea atatanoa lea kagia mai le tupu o lea e fai mai e fina le ua leva na tapena le tatou mālō pesili la la tapenaga le ua akagia mai o le tapenaga le ua tatunia mai o le femou mauaʻi o le mea saʻo ana o i le ua tagia mai ai e ese le fai mai i le melea a ese le fai mai i le melea me lana le faanoanoa ai le toʻatele mamalo le atunuu i tonu lava e tutū faatasi e leigi tutū faatasi e sau le faasilasilaga ae toe sau lisi teimi ua sau le faasilasilaga aua ese ma le mea ua sau ai o ina e akagia mai ai ku ese le faamaualuga e lē aogā e le upa le tusi lena fai fina lenena tuli e le atua lena fai le atua i perfeta alu fai ia solo alu faamutia ia maleka lana mena tupu ia saifui i le tupu mamai mo manu ia mai ma fanau le tupu fagava mai fai maauauna lena fai mai loa le fai atu iai e lē sili le ga'o le mamoepo'a i le usika'i e lē sili gā mea fai mai a ka o le level 3 o le poloʻiga ga ia e sau ai kua kakauga kakala me le malea sole se leai e lē o le mea galega fai mai le kulafogo kako sa favali se mea kasi ua le ola o tagata e lē faamaliaiga kako faaloloa atanoa si upulata mai e lē faamaliaiga kako pisigisi afai ua fai mai le sui le afina le repena ua leva na tapena le mālō o le ana le mea koe kakala i faaloloa pea faapea moʻi ana tala ua leva na kapega le mālō o le mea na le tagafai achieve ia malamalama le mamalu le tunuu o le ana tapenaga ae koe kakala faaloloa e kaʻu mai ga e leʻi kapega le mālō ioe o le mea tonu ana afai ua kapega le kako mālō repena o le ala ua taʻu mai ai kapegaga le mālō o le ana le mea koe kakala i faaloloa pea faapea ua lema kapega ua lema kako iloa kako ua e vaai le loi kako kalagoa fo le loi faapupuku e leai se aiga kokogo o le akumu e leʻi kapega le koviki mo le mamalu le tunuu e ove tagata lou gofufafo ua lē vakuga i lako selegi vaai le koeʻiga le lomakua akukupu mai mea gapia me lega e sauai atanoa gogofo le lefali ua fai le kapegaga gai aiga alae me le kupu mai lae me koe kakala i faaloloa o lea o le faamaliaiga o lea faamaliaiga o le ga'o le mamoepo'a e lē sili le ga'o mamoepo'a i le usika'i e lē sili ga mea uma atatunoa o le usika'i lega faamagaku mai a kakou o lou kaulaga muga o lou usika'i le kamaika'i palemia ma le poloa'iga logokolu o fea e kaaga ali kako kalagoagu i aso o ngā kongo ale ka oko ale me le figau koe atatanoa e ka oko mai lunga i le kapegaga le kemigei lega o fai aku o le aso sa le lasa e faku ai le
pe a fa pe le se plan o ye e fa ku plan ka ngaka ku fa kasi ku wa ku me le ka mo fai ia ka ilo ia tata noa na ngā lewa maua i le vai du le vai le sunga ia Repena Pesifia ia ma le sunga ia RTS i la le te ba ia tu RTS le lama le mele te fai atu le fai lama le Repena mele te fai atu iai a le se sengo mene aua nei fa se ina i tātou ia tātou malama o le level 3 ia banga ngā lava ua toi apia mai tamai tai palimia fa mai o lewa iai tamai swinga lea ona tali tonu le maro le tunu ona mana mai le maro le tunu ai fa pe na ai sasi da se mea pea ia na wata tu ro invite mar ko viti me sa ona ta no o ka kala le faro do o ka ko ko viti o ka kala le fale mai le ka ki o nga ka fisu fa le o ka le o ko viti vai ni me na fa me ne o la wanu fale mai la o heru me le ko viti o ko viti na ma ya ki o ale la ka ko viti no mo vinga o i e ka kau o nga mapaos ka i le kula fongo ai e ka ka ku fa ke ska nga ka wa ska nga nga ma body shon ka ma mo shon ki nga fa ma ana ko mai ma ai sia la wa heru ko viti le mo ma ka ka ki le kula fongo a te tanoa o le mea nga e ma fongo fa ngo o le leo si ta yoi o le ese o ko mo sa le si fa mai ese fa si danga o fela ye ta ko va nga le ye le fina le va nga le o le fo so fo maro loinga NEOC e pole ka uma fela ye vanga o mena ku fa kasi e ko ku fa kasi ngo fa no interview ko e ka me ka esta penganga meladia afa pe le fe mai ya i Repena o le man ka penga malo ya Repena ya ko kilo ya ia te uia le fai mai ia wi fono ana ia se tapenanga ale malo se manuele o atu fama le o mal fama ma wale ma ona te tau ona fai fale fo i hia le tatan tatu pispisa ia amatanga e o ia le manu le tunu e fai ia to se suenga po ai mo maua o ia le mau mai la vale amatanga ia matalia ai no on mena mo leva na finande vai te mo to le pasa tata no ngai mena ta pena te manu tu an vai te mi de te sile to le pa sa ta pena mene ia sa fa un ka har va nga de le la mo o te mi nei e ne ia se me o le wata tia me o le ta penanga o leva ta pena tangata ar ka kala o le fa mali inga nis fa mali ina ia Finka fo fa ko singa mo le sini ma tau sa. Wa mai si pepe lo nei di ma le watu la mai le ka ko va ai fu. Fa malua tuta senga le pinale sunga ya Repena Pesifia ma RTS e wa be ia no finanga no FIA fa manga to le fu manta to pokalame fa malua tuai sita seni ia po sita ngata sita seni Ellen Barnes mai fatalo fatu nei fu mai to le fu ni taya ia malo so fu ia fa mai RTS ta penanga e de lua se lau mo no kupu cases ia mai o le ala ka penanga ta mena e ko kupu mai ia cases do ko viki e un mano ko viki ata no wo ba ai ma fianga mer ko viki e ku sa pe fa pe o manga fa yo ku yo e pa wa me o life so swangi ia ka ko ku ia fa ia wo ba ai kinga ai no ka ngaka Paulo Banks o se e tua fa ia tu ai fo ia to no sa manino na mal fa sa longa fia me ai le lo la po ai lea sa au mai e whasalonga lea ua toe tatala. Ata no, whamangingo mantunanga lea. Ya, ole tulanga na lena yai o wa ia no whalongolongo le le saunoanga fia me i le whaalinga mua i le whasalonga mua i le pole o le sto. Uma le ia o lau te whalongolongo ye. Okay. Kukai au. E kukai le we ko sui le we sui ai inga la sui ai inga ia o kakalo te tala fale o loi le stona i le vali kai au se o le lue le o pa pena ho le so ngofua pa pena ho le so lua ia ai malolo le so sa io na le e lo ai foi le mauton e ai me se me o a foi o yo mautu i saunoanga ia ale afionga po le a tomate pa mi ia ma
tu ia inga la le na muni mai ai su ia inga le na muni mai ai ia ole le no o maua tu ko le si fong ko yo o ai no le tai au le nei le fa upunga le o le polokiki o le polokiki e ma kuai la na lua o le vaenga la na fo i le ia ona le i ai se fa mau tuunga o le vai o le saunoanga lea po le manatu lea ia ai tilo le le ia fo i le ia pia na sauno fo to le fo e le sili atu lava la me i o tupe ma pisinisi nei lo le soifua o le tunu o le mea tonu ale na e te tau o na iai ave ese loa le manatu o le mai tonu o le o vaenga le o a fo i o pisinisi ia ai ka tia lava i le vaenga lea e manu i le a fo i le manu i le soifua o tangata Maria la. manu i le soifua o tangata ua le fa'amuamua ina tupe a ua le fa'amuamua ina tupe ae manu i le soifua o le mamalu o le atunu o le tulaga tonu lava lenā e pei ona iai e le la ua manatua le ua alu au i leu teiluga le ea le taimi lenei ia i le vaega e le fesili na fo'i o pulasi mauala lea na fesili mai le tulaga o le tamaita'i lea na ulua'i maua iā le COVID-19 i vaifafo le community ia o le tunu o le ia e mo ia le pasea wa manatua fo'i ia o fa'amaumauga fo'i le patino a le tagata ia o lona soifua maloloina o le mea lava lenā ia latou o le mea lava ia lenā ia latou ia pea ona ufai atu i le asosā e mo ia fo'i na fasea le tamaita'i ia e peita'i ia lea fo'i na maua mai lana i lana i lana ia fo'i lea tautalaga fo'i le mulimuli mai ai i le fa'upuga lea ae i lana ia tautalaga fo'i le fa'afetai ua maua na ia ua maua na ia ua iloa o lea iai ia gasegase o le COVID fafo i le a fo'i le atunuu o lea ua maua na ia ua iloa ai o le community spread lea ua iai na ia ua anga le iloa na ia anga le maua fo'i ga ia panu fa'apenei ia o la e feoa'i tagata e aunoa ma se manatu o le ua iai le a fo'i le sulu i tonu o le community e Samoa ia pea ona tatou talanoa ai fo'i po le asosā i le vaega lenā ae o teilo o la'u fai la manatu fa'atai ua maua sia tamaita'i ia lea la ua le va fo'i na manatu i le mele o le community testing pa'alu i tua le tuga au ili o tagata o le atunuu pe o fa'ape'i mai ia le tulaga lenā i le fa'amai ia le la ua tatou iloa na maua le tamaita'i lea i le aso tofi ia le ua o mai i le asogafua ananafi ia le ua o i le 2 fast food paupopo e ma le 15 fo'i le 2 ono lua ia tagata e mama'i ia ae na fa'afetai la aua anga le mauagi la tamaita'i lea panu fa'apenei la o le a e feoa'i ia tagata ma le e le o iai se masalosaloga o tala ua uma ona talanoa ai ua lelewa ona tatau ona fai se community testing i le atunuu pe ua maua le atunuu ia anga le maua la tamaita'i lea le fo'i na saunoa ia i le maua ona ia lea la ua iloa ai nei ia lea la ua o mai ai le ua o mai i le afo i le taeao lenei ia le ua 2 mo na tupu tagata ua maua i le afo i le fa'ama'i o le COVID e a'afia ai la ia manai whanau iti ia manai tagata matutua ae pei o latou ā ia e whaingata ua o whanau iti ia e leo ia ini tui ia e mo i o whai tui mo tagata matutua ia o tasi le tagata po i le vulnerable tele i le whaama'i lenei ia a le po i e mauai whainumera ia e 2
ono sefululua tagata le ua maua lona uiga te taua fo'i la ona matua mata i tuina lelei ia inai tagata ae me sa tagata matutua ia mai latou o pete ia o le faigatana o le fa'ama'i le o lo'o ia i le taimi lelei uae ia o le vaega le iluga fo'i lelei i le sau lea mai le 15 o i le 10 i le 5 i le 10 ia o le sefulu lua fo'i le leanga i le sefulu fitu ia o le ua ia latou tui ia a o nai vaenga ia o lea e vulnerable tele i le whaama'i teimi lelei ono e le o whaia te latou tui le vaenga la iti le lalo i fo le 5 tausanga ia manai matua fo'i e o le o latou na lea e whaapitoa i le vaenga le o le puipuinga lelei ina ia awane ia fia i le whaama'i o le apo i le siama le o ia o natu na ia e pe na ia po le manatu na le na mai ia upo wala yo no le vaenga le ia e whaafitai e po i sta mai ta ilea ia mo ia na po ina na fasea ia e tasia le newspaper le na fasala la winga ia le vaenga lea ia le fasala la winga ia details the personal details foi le o le tamaitai lea ia la foi o mo tali ia le newspaper le na isi ai le falinga tamaitai lea ia dede anu Malo le saunoa i laua fionga le ata noa te sa ia na o whaalongolongo fo i le saunoanga sta maitaina ia whaftai a fo i sta maitai tu sa fo i malona ia nganga wa sa le lau saunoanga ata noa ana le ai nei ta maitai le wa le vana na mataulia fo i tu lava tato po kalame pe o wa fai pe o yei ni fale e o ai ia nei tangata fo yesu e la taupo o maua ni taimi moa lavana au mai ele tala ua maua ai na tangata na malanga atu ia alea matau te malama e tusa pe le pipi i tangata ai ua ave le ea ua fe avea i le ea le whaamai lea i te tono le tātou atunu ia ai le mawhai ona tali waleanga e le whaia ni siaki ana i tangata lea na ua whaafetai lava i lea fo itama itai na o whaalongo mana ia lana saunoanga ia whawhetai tama itai lea wa ana lea tama itai lea wa o lea wa amatai loa ona whai ia ni siaki ia lea la wa siaki atu ia lea wa ila le vave te lo le alo le mea wa le va lava nai sa mo le whaamai ia alai puni lava manana mana ia o le finangalo lea o si atustusi lea mātou ia rani whai mai a fai e moni le nā tala, ua le amana ia le saunoanga le pale mia, ia tā ofi mea uma. Ai ua toe sui e le taitai fono. E le o le mea ea na lea na whaamalo ai le CEO o le ofisa o a onga, ona fai mai ua le usitai i le saunoanga le pale mia. O fea la le sao. Mana ia fo ila le finangalo lea o sia mātou autustusi. Ele le lava le wha leo o langona o le mamalo le atunu. A tonu lava e tau ane ai fo i finangalo e o lo o whaiele tātou malo nei. Vai tau ai ila u mata mana u vava ai. I whaalongolongo fo i le amatanga mai ngā lava o natula i mai fia me whai mapale mi o tātou atunu. E te wa aia i ai male loto e lofa. Ona o te vai ele la wari mai lava ele lango ina ele fo ele pe ele fata waina sa o ta o fo i pise funga la au fo ile na fa tatia mai le o le tata pale mia le ia ai au mai lava i tua le tonu ia ne ai e no fo le tata pale mia na o fo ile tata tu sitala ia o le o watapuni ia fale foi kalapu ai amata mai le fia tau le fia ia ai oso mai le situ stala fai mai ola na fai mai ala uli e tau tasi fai mai lo male pale mia oi o se saunoanga na la uli o na tātou te ilo ai ia ono fa pe lo le wa ia o maki ai fo ia
ana nofo ai i tafatafa o papastui i le taʻitaʻisili faapenei lava o la lava e faaaloalogia i le mamalo o le atunuu le ia a le tulaga le ua iai nei ia talu fae ia o loo auna ia lagona i lea taupu laua fioga le ataatanoa tesā I whamedisunga atanoa, whamedisunga ia saverio o le tau mai tau atu i le whamamafa a le whainga malo o le whamamalu o mafutanga tua tele o le nganga lea. Le nganga le na ai o loo iai pea le utanga poto i taitai. Ia e mo i leile sa unuanga saverio, e mo i whaia ia e tilo whaisitu le usunga saverio. Ia o le ukanga le poko e whitalai i finale. A le ukanga le vale tau whimau. A tatou wawa ai fo i ai fusiu inga o tatou langona mene. Tatou o se me tasi. O leo e tatou i le teimi o le taua. O le teimi e rea velo manatu i tangata lau tele. E whai e tangata pe a whapea mali. Tatou mamnama le ila usunga saverio. Tatou mamnama mele tutu. O le tatala le whanoloa. Ua e toi tatala atu le vanua e toi atu e nisi tangata le koviki. O lo nofo le whale pena sao no atata noa mo whai ananga lockdown nga iei msiang whanau no nofo while mu. Aisia ua omana tā pena ata noa e iei le teimi e tau noo mai le koviti. O le tilo nā le tilo ti e tātou le teimi nei. Aua tātou te, e tātou si tai, e le te whai lockdown o le level 3 e e omana na whātu langa e sama vani ei. O le whai lawa manatu o whina le sunga i repena pese whea whamai. O na ia nā manatu, e le o manatu na malo, whaftai repena, whaftai mo le whaailoa mai. O le mele tau whai tu o tu iei, e watu se tātou sosoangi le whainga malo, pe te fast, ia pe te HRPP, o le teimi nei, o le utanga le poto e whetālai, tilo tātou, aone tātou nofo whaapea, la wha moe, a watu tātou whautuanga, o le mea moni a tata noa, I lea te tau whaiwhina le ia malama le tae au nei, ma malama nei I winga o mea. O le pe fōringa mai o le lua leo, o lewa mai I vasenga ainu u, pe fōringa mai ese whasi silanga finale le tamaitai palemia, ese whasi silanga o manatu fuina le vasenga ia ainu u, ele ni manatu na finale atu le fua. A o langona nei, le tu whaatasi, e maua ise mele nei, o le mera lewa tupu nei a tatanoa, Pei fōringa mai e lua tonu whā ia tonu ia tātitia mai no mōni mamano rea tunu. Wa fia I loa rea tunu upo le alme tauna whai. A tatou tana noa I tāpenanga. Wa sida fia wa nofo ilo le vaa o le ainga salva alasi. Wa mana manama rea tunu e iai le teime tau nuu o tuali koviti. I le vai teime atu la I mai le sunga te teisili atu le epa. Whai mawhata I te inga. Sa tau whai atua mea nei e whai ni whale whinale e testai. Pama aina ata tanoa. Le lefta moa nesi tinale po si tu finele. Lefta moa neta mai ta ile COVID. Ai saungale namba mai temina. Alola ala sko kere. O le fesini la tanoa. Angale moa ngena le kengelea. Longo winga. Ele loa kako. Yoe. Longo winga. Wa le vanga mai kako. O le fesini. Anga fela. A o fela menga moa mai kengelea. Vai le o ia o ko viki. E ia kanga bakua ko viki te ia tanoa. O ko viki le sa mo. Ka ko lo uma me e se ko viki ngai sa mo. E aku na fama siaki le mena valele. E aku ma siaki male fango fo share. Siaki me valele fango fo share. O le fesida o fenga sau ko viki. E le o le kengele wa menga le fango ngoi. Before dinga mo isa uma kanga ka kengele. Ai le o ia. O ia e whawhekai lea kua, ua kupu mai le kengele, ar kengele, e le sking Samoa, o le kengele Amerika. Nongo winga, anga moa me sking Samoa, ia, ke le whai aku, ai o le vunga kai doa, ia, awa, mai, wafora Samoa. Ar kengele, e le sao ese mea, e kaukana sa, kaukana longa whamaongi. Awa, o le kengele siangu, le alau kaukana longa whamaongi, wa ui mai i le alofa le kua le kengele, e kau mai a Samoa. Au ke ngofuai, mo leva sala ko viki. Kanu wasia, kanu le sa vani kula fongo. Atata no ke mga kuar va le nga sa la solima. Fina leo le solima. Yang vani le ke mga kuar ke mika ko ka kromoai. Le nga la ko I tangata ia. Nga ko foi la mai si ia I kua mai. I nungwa mele o le fa ko ngonga. O ka ngaka ia mga kuar ko viki.
o ka ngaka ia ngā, e le ere ki ngā le o ka no ngoa koe foi, ngā laku hanu kua, e le sfangu fesea. O ida, e fie noa, po o fea nā nenga sa uriko viki lea, warko viki lea, anga le moa kenge lea. E le wha bea e moa ngei, o whaalaku lea. E saunga le mea, lawa nunga le dua se lau mo kupu, a sa sau, fia varas furu mo kupu, o saunga se lau mo kupu, se lau su kasi, o sa manunga se lau varas furu sapi, e lau o sa mangele mo lua se lau fa su kasi, mo leo mo sa vai, lua se lau fa fiku. Ma aina atatino al mele ka umai ai, o anga fea nang ka muai le melea, le mena lea e le whakawai ngai hau, isisi pale mia, ese man fia me, kasi ka ko pale mia, kasi ka ko kai, kasi e ui mai uma whaukuanga ngā, e waku mai e whaukuanga mai le ne, o le whai mai lisi bāngan makumasenga, sa le kaunga o mangeia, mangi whai pule o whaakasi mali mara, wala wa fia me hanua ngai, aisea, wala sa sa ko viki, yoi, o ai ngai o le aku whai ma waku ko viki o ia sesino, o sesino, aku na mal pare mia menanga podcast la ke oi e finga le vai le finga le kako pare mia ma aver ka vale ma bakuri ni o pare mia e le ro po ko viki o mal va en la aver le menga le sa o le sa o sa wanga ma ko msenga fa mai ia faida mi to por tu la fale dia po kala mi o confuse le malo e fa sa longa al sunga la udi e pe lava o la udi o la udi no ngominga te kaunga malama le tunu ia wani fasalo longa o ngisi miska o ngisi fai pule ia ka ko anga i kasi ka ko pare mia le am sa no fote te sile tula e pa fa longo ia fia me ia o penga le message na data ya o finga le atata no o la ngona nga le fa di mai ia o le ta ilo ia atata no fa me so fina ngalo wa ma ngi o finga lo mo ko senga ko nge lo fia ia o le lei maloa fa freile i tulanga le wa te langona ia wa foi wa te le ata la wa pai foi le mata upule nei le fa mtalanga wa pai le mata upule pe a o le la lunga o tulanga le o lo ye wa le tani foi le lua ia na mai ai la ia o le polo inga le na o mai le aso tofi le na sai mai tu nei o nanga o le te tala o le mautonu le o lo ye le tunu o le temile nei ia e paula tu langa le la ia la taltalia la wa o te langona ia o te tau fo i ona fono fo ia le fionga le pale mia ma le kapeneta ia ona fata o to mai le o le isi la sango le au o anga ia tatou o tatou ye pe le la sanga tonu ai pe le lau sanga tonu ko la tu langa le o le ia le temile nei wa le lava la fo pe ona fa fonga mai le tatou tunu ia o le lava o si ai lunga numero le lo si ai lunga ia le numero pe o le mela o le ato e mei i lalo ia le mei i lalo le la sanga ai o lona winga a fa pe o le ato e mei i lalo le la sanga o le lava si i lunga numero o le atele ala fa le tonu o le ia le apo ia le tato tonu ia talo sia ile ia mause fina ngalo autasi ia mause fina ngalo tonu lava o le ia le tato no mai le fionga i mate palmia ia mana kapene e tu sai foi mal le patulanga ina foi ia o le manei le lockdown le sai ai ia te tau no atu le fiafiana nei ia ua maua mai se tonu a wai le whaatūranga na o polkalamea Atanoa ia malole sau no lo fionga le ata no te msalo pe ko ki foi to le mai la laina ia ale e sau no mai ia vita ia fa pe le o vita ia o le o sitinale le ana le faiti ai foi nisi ia o le community case a mo le le o ia le mo lava na maua ia ai o le na e fo ele i maua ele i mai se fa matalanga nei tangata ia sa fa no le sa fa
Ia whapea i fo i matina lea na alua tualu i tua i le whaanofo e sia. Ia wata tauna su e na tina po ai tina na ai ave tu la fono. Io e le fe mai a se vatua le mele a pansa te manga fa mai sa ku mai fo istui i ngā vai ke le kangaka ngā mari liu i di misela ia e sao. Ia le se o tali atu lava fa penei la le tali atu fina le. Ia e sila le ma tō mauti noa le. Tau te le au maia le mena na tupu e fai ele mele tana noa tātou te mine. E tau te le ma faina tō maia ni mea na tutupu e fai ele mea lea. O le mea lea le te tupu mai ai tu nou lava ese. O le misela le na tupu ia le sa fina le tātou ngave. Sa fai lava ngā nuenga. Sa fai lava ngā nuenga ale malo te mina. Sa fai foi le lato tāpena penanga. Lea foi lumu umana fai le ripoti. Le fale velape la a tala no lo tātou le mene. Le o to ia mai o le ana le mea fai le mea o le ana le mea le te manga e te mai e tau fatu stusa le mele tana no e tātou. No mo winga le manatu o lea. O le por loka o mea i tana no e mauto sa movi inga le tua. Au ni tana no ina le mea le tupu mai. E le se alofa ta unga le mena. O lea ua mawai na mea. Le ua uma whaina whai li poti. A e le malama anu e maisau li poti. Ma e fesili le i vaenga whai lea upu se ina na mea. Fesili ni wha malama i ati. O lai fwoi tāti e le tū la whono te anu avi na mea. E ne ma whaina e toi mea na mea. E whai e le mea lewa tupu temi nei. O le mea lewa tupu temi nei. O i ono mana o e tō wha mao le tunu. E fisosoani e tātou taita. Peo ni tali e tu na whina le iai. Ona le fōringa mai, tō te mana nao e whamatala mai mena, awa i ne ma whaiona watu le tō whātatala le atunu. Se le whapena al tangata alofa, o le tangata alofa e usita, tātou sawa vali i luma. E ese le ia i whātunanganga sa ina te, ese temi nei, o temi tā ua tātou nuwe temi, o tātou le mo e le temi nei. E le ma whaina whapea whai, ia lango lea, ioe, e sao le nei, tātou anga i luma. Leo le finau se e luma tātou wā, se e luma le mālo, ālawa se e luma. Lea ua tū lai mani vāanga whai al whās. Lea ngāme, lewa se, alala se e luma, alewa vai atua, e koe hoi kua. Aisia, le lolo mena whai, le lolo se mea le a whai, le lolo le antonu la whai, toi se e roi tua, mena lana se e tamata e tua, o na wale mauti noa. Peo le whāsis langa atu na atata noa i le sunga ia te vanga. E wha marurua tu fwoi lo fina, ngana wha marurua tu fwoi se manato tole fua. Altu langa le tātou, tātana noa mai le teimi nei, tātou tātana noa mai. Wae le a mai ane mena, pe a mai mauso i fua le tunu, a le nofo tātou ma le whautuanga. E ata noa whawaru le saunuanga. Ya, maloa pei tole fua i le vaenga le na. I wae pei o le lo tau mawhai i ai po i le. Ia o no te tala no atu uia. Le o tātou se e loa luma. Tātou se anga i luma tātou whakantali. Ia matapo ia fo ia whaivo le whionga le tamai tai palmia ma le kapene. O la le sila sanga le o la nga ia isi o tātou tunu. Mata tu i le vaibuanga o pōna nei. O la sanga le o le anga ia le tātou tunu. Ia ma le tūlanga no le wha o wina pea o le whaingo suenga o tangata. Whaingo le suenga o tangata. Ko ilele i le tūlanga le anga ia wa le peu te wa ia tu wa tele no whanga ia o ia. Ko ilele e anga ia i tangata e whai ei suenga. E whai ei ala tau suenga. Ko ilele po maua le ko wiki pele ai. Ma neia ia le tūlanga le na. Awa le tūlanga le na pe e lua afe, lua se lau mo na tupu ia tangata ia ua o whai ia le suenga o mai ala tō suenga. Ia le lai mo mai ia le whai numera lea na tātou tala no ia i le tai au le nei. Lua se lau mo na tupu ia tangata le ua maua ia mai suenga na leo la whatau nuina pe wa suru lima ia no whanga le ua whatau nuai suenga o le COVID. Se fulu ma le iwa ia e pawala le mea ia o le whaau wau pea o le whaau wina pea o le tātou wā, whai ale wā o le tangata la tau wā le wā iei le wā o patatia mai.
I le tūlanga lea o le whiawa. I lofo le lei atana tei e lona pale. Lofo le lei atana tei e lona pale ia mawhaiel te talo ia matapo ia i fo ia le wha moe moe o le tātou o tunu. Ia o tātou o iai matari ai la se tonu. Tari ai la se tonu mo langa i ngai rum. A matatu i le soa tae au ia whapena ai marea so tofi, marea so leile, ia mturanga umara whapena. Ai o le tūranga le nai tau ona ia maua se tonu le lei. Maua se tonu mautu mai le a fionga te mai tei pare mia mele kapileta. Ia manu pui pui a pēr le tātou o tino. Ia au ngai pēr luma ia le pare tonu tele le o tūlai mai nei le. Isi o tātou o tino o lau fionga to le forma. Lau sunga o nei tai au. Nu ese ia o le mane foi finangalo le sunga ia savelio ia malo foi fa soa ma foi mo moli tatou tualalo wa o le tu pea e te tala mai ai no to inga o tatou wa lofa tatou atunu a malo lava le manatu ia a pe tu langa na fa tai savelio tu langa tonu ana iai po le alfa nga malo te lango iai a tatou o malo matai pungonga fa penei ia tu tonu tatou tamfai tatou te tala noa ia maua se fiso soani ia a me se ama natu tapo inga o tamame tina mata tua se o tatou atu nua whanongonongo mai ola e mene pisa ini tamiki ia peo tu langa na ola e mene fi nga wei to le forma manu le atu nu lea o le anganga na o le tatou po kalame fi whanongonongo mai si tina le ola sio na soifosio na uso i Samoa la sio soifosio mo kua ngangi Samoa e fi noa po fia o ia ile tu langa na a whanongonongo mai lau tatou tana noa faata mai nunga po kalame ona fia hai leo la to fa no longo mai e pe le tau mo te se mana manga mele tu pisamo ia an mele fai mata to te tai tua ia pe nanta ba tu se vai nga ole tu langa le tato misela ole tu langa mon ia ma fa mani le o mana fai di poti e sili tu le mena lo le ai oni di poti me ia tato te fa tali le malanga le no atu le malanga le o ai na matua fatanga ai va kutangata ye nei au se talia ai le yo te me atu tangata nga fa te ni mena tau li poti la fa tali a o me yo le misela tu loa ya na ye na fa na misela po uma foi na fina na fatatia o to etara no ai tu o te fa fangu mai na o ti nga o ngai ai na ia o ele ki fangu mai o tato malama tato hanga i duma a fa pe te fia malama anu e mai so li poti ai no ala se anu e ave fa mesnonga ala open le finale le fa to al fa mesino e anu e se ne me o le mautonu no to di tilo tua e iai me te tato te tilo tua e fa manatu mai e tato ai le anga le melea o te tilo tua e polokai le melo na e tato e fa matala e o le afo e sau noa mai le te le foi fina ngalo le vaenga le vaenga le fast fa pe o la wase el malo ia a le e sa o fina ngalo le mata o tustus o le ala vai fai mata mai le misela ta mai misela ia o ni fuala ia ni se o se malo fai mai la ia mafa ele mautonu le atunu ona o le vai atu le telefo i o le faata waina telefo i o le faata waina ma le fa maoni o anga manga yo inga fia me mana minista o lo fai lava le fai unga ile maso o le min alo minista ia i lo la to i lo le fa mai e le fa ilonga tangata ia finangalo nao nisi fo i o le mato o tu si lo fionga le atata noa fa mai tina tayana samedio fai fale mai o manatu ia e misa lava samedio man tu fa fide dunga te fa longa tu ata noa mama ia tu fo ile tumu o le mamalu le atunu e fai ala to siaki ata noa ai tu le tumu mai o le mamalu le atunu ia na mai ai lolo le lipoti fo i mai Samoa inai inisi fo io o ainga o le vai maunga fa pea na tu atu au to di mai lato o le maua se ava noa
e ua e faitui ia sauloa lea o le tamana ua le fiafia famaia o le mea le ua iai ua kopai faasolo atoa ua kopai faasolo atoa matou i nei Samoa ia ia tate alofa lava i tiutilo i faapena foʻi matou i nei lauafioga le ataatanoa e tiu ia e peitaʻi ana ia o matou e mo ia e tiu ia e faia sitele o nofoaga e o ia ma lesi mea e sefe ia e alu atu a le tagata ia i lana taʻavale ia faatoaʻeno mai a se ʻaufaigaluega ia testa ia o i tonu o lau taʻavale ia e lē pei la o le mea na tate vaai atu ai isi o tatou mālō talo fae ia afai o ena e latu e tele gasegase le covid ia ana ua amata ana pisi mai le covid i le tele o le tiu laufioga le atatanoa I manatu lea taua mai, taufua, pesini whamamole atatanoa pe iai se tangata i le iwhaia sona tui ua maua i le lua se lau whasu ono lea whamamole atatanoa. Ia malo paftai tole fo ia fo e to tele la to le faini To tele la tele la to o fo wa o fo yo o fo le tulanga le o tele ngona pe mana ia le la au na tu lo anda to telefo lo fiona telefo mai no ia o la fo ia lo mai ka matalanga fo o le tulanga le o lo ia nei to tonu o le tatou tunu o la se tinanga no fa mo mo ia le le ma nei no mai tatou telefon ma fa ma tuai manisi me to tatou matanga nei aso tai da ia usi mai le fa fonga ina tala nei o tu fa tasia a wa le o mona tala no ina fo ia ai fa mau tu ai fo ia le tulanga o lo ia ina i fa numero lo ia te nei mo tatou telefon le nei fo tai ao ua whamani ina mai o mai i le tau le dua i le aso mapua le aso le ala na whidua sfultasi o mati. Ua le iau le dua se la ufitu tangata ua maua maa fia i le whamai o le COVID se furu mareiva. E onu se furu ngā se fau na whamaa nia mai. Mai le lua i le aso ananafi na maua ai i le awha inga i lua se rau ka sulfitu e wha o popo iei ma se fulu lima le ena maua mai le malanga e New Zealand le ena taunu mai Samoa i le aso ono mati o le tausanga nei ma maua i lole na e dua se la tua i le tauni nei e dua se lau pasfultasi o lo o ino kuanga wha no fo esea i uporu a e to ono i a savai ma e le aini ngase i manono ma lima o le pāsuki pasene o tangata na maua mai no whanga whapitoa nei. E ono na maua mai lea i le Crystal Collusion mo i tuana i mato. E whase lau duas pulma le walu tangata o lo maa salomi na peso o tai wa wala lata mai lato o wha mao nia mai nei o maua o lo wha ngā solopea i a lato suenga o i lato o mai o na whaia suenga e dua te dua se la tiku mai le ate pulu ma le panu o mati i le tau nei dua te dua e tono no whanga whaapitoa e ono whaatatia i manisi o no whanga whaapitoa e palma i po le soifua malo reina o le ofisa tutu tono le koluse momo o lo o whaamawinga i le mawalunga o le pasene o i la tau sa whaatino ai na tau suenga wa ia i le siama o COVID se viva tu sa le mo fa se fu fit potene e a fa la potene o e fa ia i te nei o lo fa o pena i se pen ma sta i tanga venga le su tu ma roina mo i la to e fa se la lu te fu valu sa fe so ta i va la lata ma i la to wa ia i le te nei ua whaamani me fo i le matanga rengo le whai fua malo roina o le tuso le apa o tangata umana maua i le COVID-19 i le vepesi le ua iei nei o le nei whaamai o tangata i le o maua i ni whaamaumaunga ua uma o na whai o la tau tui pe toa walu e le whai a lawa se tui e tasi o le isi iwa se pulu tangata ua uma i a tui tai tasi o lo o maua fo i whaamaumaunga la tamai nei
o le tō tele fo i o i lātou ua maua e i le vālea o le 15 i le lusuiva tausanga tō lātou mātua i le inga ato mātou wa fia e tō tolu tamaiti e tai pātanga le mātua ai tō ono tangata mātua e tai ono sulu tanga le mātua ua maua i le whamai e tu sama le 5% o i lātou wa fia o tina o tina ia na maua ai tōru 10% o lii ua maua ai 10% e lii wha mawina o se lii o se tamaitai o tele la vale a fa inga o tangata o umasuenga sa wha mawina lea i le whale Samoa o tangata sa whao mai mai lea e 5 se fuluvalu fulenga sa ai o le selau valu sultasi lea na maua uma i le kowiti se fulu maleiva na maua mai lea i le awhainga e lua afe lua selau se sultasi tangata ua uma ona whai a lātou suenga o le rats talu mai le asuparei le suluvalu o mati ma ua mai ka wina fo'i e tusa ma le tasi le tangata e maua i kowiti se fulu iwa ate se fulu tangata e sueina ua whaalia mai le matanga luenga e se lau se fultasi i nā tō o lo ngase i le koviti o lo o tāu pia nei i le whalemai. Ai se lau van fultasi o lo o whaamata o sea mai no whanga ese i to tonu o le tonu. E leo i fōsia ngase koviti kumiwa i le whalemai ki maina ma e le fōi isi ua mai mau se soi pua i le whaamai lava le nei. Terumai na dia pa maunga la nei i le puluvalu o mati o le ato Paraile a te puluvalu o mati terumai ai o na wha maonia le mauai o sinata ua maua i le COVID-19 na le sei nai le tūlanga Samoa tai ai o te atuni i le COVID-19 o le mai wanga o ana nei o le anapatu le la sanga tolu o le COVID-19 lo mai ma o lo tālia se ki tai uma mai le kāpene ma o mau pea i o le langa o le nganga popole o tangata lau tele o le tano o na talaina fale o loa i lalo o le la sanga tolu o vavao o le COVID-19 dia e le tele o kina ngā lope ai se alawa o lo te tala i kia whare o loa o lo tumu iai tangata nei ma whai ala ato tau o lo o si tai pea i lunga i le whaati o ina tangata o lo o mau pea i e uma i le wha mai i o le COVID taru mai le wha mao ni ai o mau e sta mai tai le COVID i le asotofi na se mwai nei e sa faia se fa traranga fa la witele se mai te pa mia fia me na o mi ta fa i le pole a stofi e a mata i le pole a po e so ai le anga i o sa mo i le la sanga lua ai la sanga tolu loa i le po na so ai o le a so nai te ia mo se si fa dinga pe o fo i le so na fa di ai ni fina ngalo le o fa ngalo na le fa mai e le o fina ngalo e fa la wi lo la to swafa e matua i whainga tā tele tau mwhainga e whaisu e ngā o tangata pēa a wha pēa o la e wheo i solo i le tarai o whale o loa. Wha alia fo i le whailau tusi le vanga wha upu whai le HRPP la le pule rimoni a iafi na te motua i te ena le whasasi i solo tonu al te mai te ipālemia e se le tonu na whai mua ai muli ane to e sui ai tonu wha upopo na te leiloa pe o se sa ai matua i le ai te winga pe a whai le sa a o la e whaatanga tangata e wheo i solo ma whai a lato whaatau i te tonu o whale loa e tali tolu fo'i i a le li whai pule i a le pule ma salo a ia o le wha salo longa mō o le whaalinga sa o le nā i se whautuanga whaafomai o se whautuanga lo na nua o se whautuanga mai tangata whai pisi nisi.
e mana po ia o le la sanga tonu o vavao sa tau ona lima ni aso ai mata i tu le matanga vengo le soifua malo ruina le ngā so longa o le pepesi o le ai le wha mai o le COVID se pulu iwa. Tana whaaiu o le toa o le loto, o le tu mau o le talitununga, ma le tau sia pēa o le whaatua tua o matua tau ape ia o le sosaiete tangata sa awa i taua te tele o lalorangi, ma nisi a te vāta ua inga le RSA. Mai manatu fo ia le sui pāle mia ma o le presene fo le whanā tonga le RSA, le fionga i atuana te vanga poni whāpeo, e te tau o na wha manatu pēa lava, pēa i tūpulanga o Samoa, e manatu fo i tuala e toa tele tūpulanga ua tula i mai ai le tele o whawhita auni i le o langa nei, o na ua vai le whātua le nefu le teletonunga pala ai atua i fo i ia ma le loto. I le saunanga le fionga tuala poni whāsio i le mataupu, lea le asosio te mata toi fo i mai taua tele la langi po le RSA, na ia tā wai, ua whaia nei se whai unga le kapeneta, o le ato i fo i ai Samoa i le whaamana tuina o le aso malolo o le Anzac, i le aso lua se fulu ma le lima o Aperila i tausanga te itasi, e a mata atu i le tausanga nei, o le whaamana tuina o le aso, o le whaamana tuina o le aso, e pe o na saunoa tuala, o le avea o se vaenga whaapitoa, malo i o le porkalame whaamana tuina, o le ono se fulu tausanga talu o na tu tasi, i le malo o Samoa. Na whaalia fo'i, mai na tauno fo'i a le fionga ia tuala, i o le fionga i le pālimia, fia mena o mi matafa, o le asaunoa whaapito ai, ai o se atu fo'i o tūla i mai ai, whai ngā mālo fōu e whaapoina le sao Samoa, sao no whaapopo fo'i tuala, e le i lango ina le whai ngā mālo le HRPP, ia le lato sosaiete le RSA, ma na i ula fo'i na AVSI, ma le aso malo lo ta iai o le Anzac pitai e lo to fito ia i tua i futia ua hanu ai ua nga i luma au pai pea ia pa man pea o na pa man pea le ta ua tele o le sa o le soifua o le fio miliona o tangata na mali liu ona o le mauai pea o le file mu o le lalolani sa no po i le fionga tuala ua tua ia le lato o sosi e lo toe ao ngā, pe toe pe tai o se lui tau lea mo i la tau, o tau ma vai a tili pea, ma wha manatu i tūpulanga o nei aso, i a toa le loto, tua mau le talitonunga, ma tau sisia pea le wha tua, ma o se mea fo ia e te tau o na tu patu, i loto ma wha moi o tūpulanga uma o Samoa, o le polkalame wha pito o le Anzac, o le Nato Samu, ua ngā lulue wha tasi ai le ofisa o New Zealand, le ofisa nei ma le social RSA i Samoa mo le tu fa te sia inga o se tau vanga o tālonga tūtūtū ma le lakapita i tō fitu o lo fuoina mo le fa moe i le aso lua sifurima o le masing pou. Nai talana o tu fa te sia ua po i le fa fonga mai le tātou tunu i le nei po i tae au manuia i a fuofonga uma le tātou tunu i le nei aso. Malo. Alo fa taitele no fionga le ata no te sa ia tu sa fo i ma tatou talfo walongo fa tutuila le fa fonga anga le malo le atunu ia e sau noa wa tatou tala i mo tupo le atupu tau tutupu mai si o tatou atunu fa pelepele o Samoa tau ia ina ianga le atua pule tele sang fa manuia i la wa fionga le ata no te sa ma walo soifua malo lo ina wa fo fa tau no ino te mafai vai pe ona longo puia li i matautua ina ai le mamalo le atunu wa le ngata lava i Samoa lau tautua wo o mai lava i tunu inga i fia o le neke lope wo atu ia ili ai malo se o tatu o nanga mania te ali le atua ma ia sang foa i pia le poto ma le ata mai lau fionga le ata noa te sa mana ia lo saunoanga i lau talfoulia i le aso malo lolea le NCD ia o te whaafitai fo ia uia i lea fionga tai sili ia tu la epa Dr. Sailele Malia le ngoi ia tu sa fo i ma se tō whama mao ia a se whautautanga te tō a fo sa wheliuli wa iai ma le tō wha i le aso malo lo lea
wa o lo whaelongo i ai, ia wa ave e se lea so malolo, e o nā la vai whaelonga ina, ia ai e tātou te le o mātou e malolo pe o na iai, a nā la vai whaatau ina lea so lea. Ai a mai lea so malolo na pe uma lea sauta maiti, po lea sauti nā, po lea sauta mau le maua po o ngā whia o asasana. Lea la wa whapa u iei lea so malolo lea. Ina ia uman tau mawhata māti nā panta maititi. Ia o na malolo, lo le whalolo, lo na mā o na sai ai. Ia ai, i oe, e le ai lava se mea na whai e tule e pai le, e le iso na tā ua. Ia a lea fo i la wo atu siwa e ngasia. Ia le fo ua man, i pau a leo le mea le whai ngā malo lea, ngā kalepe ama seru ma kalepe. Sa oa i la ia le fina ngalo leo whaavai sa utonga. Whai mai whaavai, wha mole mole, e le ai se se e lava le fast, o la lava e tau whaatonu tonu, ona o le whelotoa i o le au wa amal kapteni. Ia au se oa na ia tau whaapopo atu lo telefona, langa leo te manatua i nā le mana ia fo i o le, o waia ia so malolo, umala sati nā malolo, umala sata mā malolo, umala sata maiti malolo, i o nā mea na le i maua ia ua maua ona o le lei o le whaafoinga mai o se tata watunu. Taimi watua na i tole a fo? I mana ia telefou o le tātou le whalongonga foi ata tanoa e foi le manatu maulunga ia o le toi sāvusa toi sāvusa mai telefoa o le mea la ua iai news mai Samoa e sili ai loka whaakali ua telefoa i anga news o mea moi ma mea ia e mai e ata tanoa ma no toi ia atanoa o mea moni ana le fai mai toe e le te fai mai i e le ko menina sa mua luma tu fai mai e finale e le tele o le afaina o le finale o si tinale a pusi tini lea si tene lea le na tele mautala ia na tua ia ona o le tele lava o finale o tato tala mai Samoa pe tai pe ia na fai atu le temi wa tea ia whatatari pe tātou se sau ia le tātou tu stala tātou ia whanongonga leo tātou ia e tātia tala la a vaenga ia i vai e whitala sau ia e tātou te lofa ia le talwhenga e whitala sau la fui e mana ia e mana ia lava tātou tau tasi tātou o se me tasi whanongonga pe tātou ia tatanoa i aso e whai tātou nisu mai sa mua la ka arona fsili to le fua mana tua sa iai le tamaitai lea sa alu i tua e au noa ma se whano whesea pe ua mua mai a tatanua se lipoti pe leo iai ia lea na maua ai e le community le committee please le se lipoti a tatanua e le moa se lipoti ole sa wanu whalongo ha pe toi fo ia tui fo ole kona mo le fama tal noi ma se tasio tamali palela o mon na ta uma il tamali ile na ele ai o lo ia pe ai sa mone ia le tinale o lo ia pe ai sa mone il tinale o lo ia nia na turanga fo ie tau fanua fo ile le itua ia lena malanga mai ai ia mai o leo lo tau wha mautu uma ia mena ia atonu na toi fo iei lea o na toi fo iei lea ia ai o le wha mtalanga le na wa le sa wha pe o toi fo ia tui i whafo ia le lava o lo iei sa mo nei le tengile nei pe o na li pati fo iei se tasi fo io o tangata wha moi na fo iei tātou talafo i sa mo nei ia o le tulanga le na le iei ka wai le sa tātou tala noa i la matanga o le tausang ia na whapeala o toi fo ia tui whafo ia o leo lo iai i Samonei lea fo i le temile nei ia ona wha mautu ina mai ana nafi ia o le tulanga na o le tali etu na i le pesidi fo i le meitai au ia na ua whaafonga mai e tātou senga ia o le tali na la karona ia o lo whapena lava o na savalivali pe ia mawhiwhia na ia pe ia e le popole ale mele tupu se tātou atu no
ia le alua ia mo le pawala lea o le toina pawala lea. Sa o ia papa stui. Me ne ta o fa ngasi o pa. Ia leila e o vakula le whanganga se le wai. Ia te mineia o lo vevesi ia tātou i le COVID ma watu whautuanga. Ia la vai alua na whionga whapea ie ku ke whiua ia o ko ie puli al kamaloma kua ia. Pe o le tūlanga na. Ia tātou te whatetari pea. E al te mi e al te mi e o tu iai le whina le se tātou mata upu. Au tātou te popole pe iai, o lo tu te pēr tātou tu stala. Ia po ia malosi, pe malosi tu la fono, pe malosi le power tangata. Ia tātou whatatari, ia le whina i mōsi tātou li poti lea, po ai o ngal whaakongunga lenga ngā koe fui sau vaenga, a tatanoi li mōsi li poki. Ia, se tulanga wa tēnā. Awa le o ia po e mea le ta tup ka wala mo ole kamuna e wai pe o ia le anga i le ma ko le o tangata nei no mai lo tua o tangata nei no mai no ko sea ai o ese ia awa e pela le si fa upunga le fa pea le ai o finale na sa mai fa fole na sa wa ro itu ma na sa fa no ko sea na sa man tuala o le ta to te lo uma lua pe to vai aso fa no ko sea ai ngo le tanga tai mai in mala vale ina i le aso le ai ta si le aso e a hoi e so ai o tau no mai na fa nga malang ai vai mai ele tangata le mai o stadia o le e poto Talo faia atano ia atono fo e tole le. Ia e pe o tulanga le na fo le awa e olo ia tau mo fainga fo le na i lalo ia meni ai le anga e tau fu ana e no e te no fa o e mai fika fa ma fo fa ia meni se pul fa aso pe busu ta sia so le o le fo il fa no fo e sea ale fa me sa fa no fo e sea ale ma ua mai ona va ai o i na va ai ina e le aso le ai te vai me o le ua pot tu malona ai ngai sa mo nei tulanga la ngai finga tai na tel tonwina la fa matalanga ia Fatma talanga la i se ia folo fea ve iso awa le no le ia mo po yo la common sense fa ia me e te longo fia la le fam talanga la sa wa alu ala te lo le men tu e pe la tu langa fa te kilo ia me fa pe wa e o na to o ai nga ma tu langa fa pe me ri la nga pa ngo po sia tang pa ngo po sia apa pela pa ngo po lengo ai ol mala ba le pole ai malanga mai for le kai o le fefio o le song so ai ai minga ia o le ku ko ngo po yo o pot potonga la to ai ia ngai lo la i o no ina le fa no po sia wa le fa no po sia e lusu fai tu la o fa no po sia le na po e lo le tolu vai ya tudo vai isso todo vai isso por lua eu vi langa la fa ngofia na ngai tango lo le tu na I calculate ia ele o tai ia na ta wilu fa mtala ngale na ma sa pa no ko sia ma no le sa no ai lo fionga le ata no sa o le lava no finanga no tu langa lava na le sa tu ia tu ata po kalamine ia ai le o mai lava stali mai vai ngale e vai fo ia tu langa e vai fafo ia ale fai mai ia le finanga lo ma fa pe fai se maliu e te le ai na fa pe mai se fai fe au na te fai le naunga o le fe au ma le winga o le naunga e le to ia nga i se ua maliu ai au nga mo e o lo feola ai talo si ia maua sona no fuanga mau o le ua maliu ai o lo fai pe ma pese a le fast ilanga langa mai lunga o le misela ma le tsunami
Ai o lea tātou te langa mai o le fesilingia lava o le tupe, ai le mawhau ini o lātou loi mata. Mani ini o lātou loi mata, mani tala na whai i e na maliliu, rest in peace. Money is the source of all evil. Ai hata tanoa, ia. Tai tonu ona o le tātou taimi wa e fo i tātou taimi lona tūnanga. Le loa le fionga tapa o whaasina pese me toi fisa unoa ai a urangona. Ia wa taulona fo i lea manoa i lau fionga le atatano tisa. Ia, ma se u wha. Ari patua le manoa muli a atatano tisa. Ia. O le mele nei matu masenga. Se whaasa o pasi mea lea. O le matu masenga. O se vasenga whina le o wa leva na tautua le matu vasenga e build le ne vasenga. Longo winga o leva na mai e tu whaatasi se vasenga e whapenan tata no whaatasi matone. Fitu wha i eila ngona. Ia fitu wha i la ngona. Ia ai eira i tangata whina le fitoa mai te tonu o whina le tonu. I reo malama lama le anganga o le pokalame na whau whapitona i pokalame a wā ta mā tina mātutua. Mo se pokalame fia i ala tau, i mwhalongongo fo i a tatanoa i Samoa, i ma update mai fo i mero tupu. Wāno le nei pokalame whapenana tumu i tamali, tupu mai e ole atunu. E iei whina eisi fo i a tupu mai e ole atunu. I le malama, i le malama, na mai le te tonu, whina le atatanoa. Na mai le a mai la mea ia, pe toi whamanatu mai mi sela, toi whamanatu mai mea. E le o maua i la tau le tau whatatala, o le mana mia e tātou te hanga i duma. A lea lawa mai ne, e la le sunga lea whina le na o whamatala tunai, e sunga ia te wanga. Ua mai o bea ia ma whaasho e sai tonu na mata wasenga i le ne yaso. Ua whina le, mo le tasi so na whina le, ai pe ua bea lawa ia malango mate i tonu na mata wasenga. Ia ale fo ua whautua mai fo ia le mata wasenga ia tia, whamole mole tua lalo ato le fua whamole mole. Ia o le komengi matulanga nei. Ia lo tua lalo mai a tia. Ia mafa foi le a tia o le matu vasenga. Nanga ele a mai lango mate tasi. A ve mai wale sua ho. Fa manu lua tia te oele. Ia lau sunga pans. Ia. Si temi ia e ka whiroa i valoa. Te noa lena e adu ia le valoa e te toi mafau fau i pia ele mawala nganga o le autostusi o le moto sa moa vi no le tua. Mala o ia tu fina le tatu vasenga. Ia fa malu lua tu foi. E tele lama le awa to le fua le tatu maftanga. Ina ngai le whengo fieto wala fa i malitai au tatu te mafuta. Mahalia la. Ia le makamonunga le awa to le fua ia te oto. Ia o le tata noa atu. Ia aia fwese me to te manatu. Ia e le whengo fieto le fua. Te tau ana whaile mea nanga tatu ngalwenga tatu te i a whaatasi ma tātou toni ma au whanongongo ia ta māma tina mātua ia lau sunga lea ia leua e latu i le waaloa e ki e moni aso ia atonu e te foi masisi temi ia e ka kukurikuni mai kongo na kahaupu ma wale lei foi le lau whausia koe i manikula fongo le tātou senga a e tanga tātou e tatanoa mai loa pe to e tau mai ni i tūlanga whapena. Ia, o le aaru sa alo le waalo e mua man me mor te mito e watu e se manatu. Ono le a tuli numar tātou ai. O mea ia e se mamlama, ia na utatia le ripoti. Ma e maula per whapea e le eni li poti. Na utatia, whamlawe o tau, to te lefi e tantonu i li poti. O mana whai. Awa o mafo on sa unol ta mai tai pale mea lau fionga le ata noa i mea nao mi sela. E au ngā mea watupu e toe fuata i nailu mana. Ma ia te au ia, e toi whawhangu mai iti ngā mamawhitianga nei tangata. Ai laila to te dole leia, mo umma o na tātia, ma tātia tātou li poti, to te o, mo umma foi o na tātia i iala, whaatu la whono mahala alo ia. Lea funga iai whinale o tātou, mena nele te whai atu nei, nanga mua mai so, ma whai ma whala mlawe a tole fua, i lea ngai atu tātou mta upu anga i doma. Ainu? Ia. Tatanoa, ia matuia le awa noa i longa fionga i le tatanoa te sā, i se si me toi fia sau noa mai ai, ia ma e whamawai mai le malua le atunu, ia ai te le whamawai mai, ia whaftai te le lava i tātou maftanga, le uma lava le whamalie ino le loto i au sau noanga, whatamali i i le tātou pokalame, ia tawina e ngā lele atua nei aso, whia mga luenga o nisfoi, ia tiu te whai, ia
au male atua nei aso e manui ai mea uma lo fatu le autustusi le apio folinga i lau fionga le atanoa ia watuia le amanoa e te saunoa mai le malo le atano. Ia, whawhai lawa le nei ko i tae au fau lau sunga e nuu, whawhai ko i lau fionga tōne fōa, ia mo le tātou polkalame le nei ko i tae au, ia e le ngata lawa i lea, ia o le tapo inga mawalunga o tātou mātua, po o Australia, po New Zealand, po Amerika, ia po so se vai panoa lawa o le nei lalo rangi o loe maua mai ia tātou whaasara lunga i le nei tae au, ia mo moni atu le whaamalo, ma le whawhai lo tō a oi mai. Ia ma ve ho ia vale nei au nanga ia so soani ia oi I so ngalo I le so male aso tu langolo ia I tanto tunu ia male tele o ka upolo fa tara noina ia mo molia tu fa tai le nei tai au I lo to fa fong mai ma mo ho ile va no tato te ma futai e fa so ai ko ia I la to ro I lunga o le tātou au tustuti ia whamalo atu I le nei po I tae au. Ia ai o le ato e mau se si awa noi le te milawa le nei ka o le pitu I Samo nei. Ia ma New Zealand ia o Australia I tau le lima I le tae au. Ia po Amerika ia alofangia le tua kuanga umalanga le tātou tunu. Ia le ngata I nisi pot. Ia le anga ia tu I ngā ruenga o le nei aso. Ia ai whapena po I whanau a onga. Ia lo pangia le atua ia puipu malupelo to soifua ai o somato wola iona a Europa ia tunu ko I tatou sota inga I le aso tae ai fa te telawa lau sunga ai no malo fionga to le fo le sunga ia mai I le tatou polkalame le nei tae au soifua po I mai manuia ia le nei ko ias Soifua ia tanoa ia o le walua sifulu minute o te ai nei le itu lai va Luisini Ausitalia ia ai whamanatu atu tātou solo mo le eseta o Iesu lau pele lau tūna tātou solo mo le eseta ia anga whaapea fu I ongi solo mo kamaikai ma tama wa levanga umang whai me solo trish ia e tole fo a matule ava noa te sau noa I fo I to o tustusi ia no whai wina fo I lea tātou pokaname pe ona masani ai ia matu senga ia e le nganga maulunga lava ai no o te mita lava pe vai atu matu maftanga sili ia tiau le fina le sili tai tapuai inga le matu maftanga e fa pena lava ia la lava se meto te mana wai e to te fai mai atalia lava to le fo le ia se mele italiana awa manatu foi e foi se tangata wa funa wa faina foi se fina ngalo tato maftanga ia to le fo le ava ia te to ia e tu la valvalo e tu sa pe le ato na faina e tu la valvalo e sia o le vai te to le fo le to ala fai mal te auta to mafuta ia ta to na fo lava foi ta to le lava pale mal sai la nan ta to mai ta to te tata no o fa fonga le mano le tu ia ta to mo foi don sai ta to tunga afa le ia so pe ta to tata no ai foi ia o se maru tai au tro kolame no fa foina le te mai tai o le mauta ia inu ia o le o ku kai tai au wa foi se manatu foi ia o manatu le tua o la ngonga le o la ngona na mai le tua ia au le lava foi se tato te mini aso ia le mo fai aso le tai au vuli ese so te tufa me foi ma fonga a fai wa le fai na lawa te tole foso manatu ni aso ia tai au vuli si aso ia le ai text mo to ia to le foi mo tu no mo ia lo so fa so e bat finale ia tato covid sa mo ia fa tuanga tato va ono sai tato matai tu le fu batu ni pokala meni ia so ia to no foi ia ngata to tunga afa fa no longo mai ai ia ai nisi fa me ele o fio fa no longo mai ai ia ai ele o la to le mana fa no longo le tu no ia fa no longo mai tu watu ele le tu no ba a tu tupu mo ni me fa pe nei ia na mo fa mai Yesu a wal pole wala lata mai ia longo vinga le wo o tu covid sa mo ia tato no to tele ia longo fia tangata sa man to tato nga afa alwe mai le loi alwe mata le loi na lue ta auf baku chedengi ka auf ia le ave tu nei ia ale ai longi ni mele ma no tu fa tu tato tu no nei temi ia o temina tato o le lafo le tupe mena le lei
tatou fea, tatou tanua. Wa a mule lima, tapari af. Tapari ofi, a mule lima, tapari ofi. Nongo vinga, a whai a e whapena e le Ai a mana. mure anunga kaparole i af. Le af ngan komasinga. A waku me komasinga, so iko ki whai na se senga, upon matou senga. Mela lea, e mulo le lima sa moa, tapari ofi le au se tāria. Mela lea, e te tau ana whaalonga mea tatou taitai, e se tu alalo. Awa e whai. A oro le temi o tumu le fua i le leu stai. Ian tatou mama ai lo lesi mea sini na whainga tu lai mai. Mela lea, tatou ngā lue whaatasi. A ua le whaapea o lo nofo e whafuna le whaapea lea e le ai. Le mato te wawa ai atu pea i sanuanga tu uwhina le pi tu mahina ia al tapo inga o le atu nu i le ai. Mela lea, tau ana whautangia mai i le temi nei. Ia, o te iloa, e o atu lo le society, ma se plan ne whina le tātou. Ia, tu atu na man plan na mato sa mo vinga le tua. E so swani e tu ia rato, pio talana ai u. Ia, o le e whai mai Joti. Soli, a maariri kapare i afu, nuno o Joti ai o i afu ai. Vai. Fa uma pele solo ia Yesu, a kura solo ia afu se faisisias. Ia e whai mai ia whiangai, ia fia. Ia e a mūro o kōwiki ka paro ki a kongo. Ia e sa mo ai lo atu no e pele le loto mane a nganga. Tai lava fo ia te o tau e tusi mai rungo le apio fōlinga. Whaftai fo i le sua whaatamali, i tusi whaatamali. Mes fo i o fina ngalo whaalia whaatamali. Whamania te lele atua mo o tau umane ia, so i whaiva matiu te. Io ai foi no foto atasi, man mia foi lo no foto atasi. Si uri sai anga o fai ngā mea o no foto atasi. Ia mes foi le malo le atunu, un mai mo mai, wha fonga mai le tapua inga. I tato no o whale fai ngā luenga, ia malo le ngā lulue. Ia tau iana ia ngā leile atua, whai atu malo sim pui o tau. Mai ngā luenga o nei aso, la tau foi la whasauni. Ia si taime nei aso, ngā luenga o uli, ngā luenga po. Ia ile alo fo le atua ma ia fo malo si moto uma tapua inga matua le sina i lawa ma maonta ma wa per file mu mai le li ma ia fa fia ina pe o to fina ngalo mana tua to fala au o ne ngalo na inu ma wa per malo si mai le atua ia la to fitinga ta mai tai mali fo mai ia mes fo io lo mafti pe inga singa soltino fa na manu pe le atua ma mai sosoani whanau ia o onga, ia marutia mai le matapoto le ali o le nanonangi, o sta i tina mata mai whatonunga, a walawa ne i muri pe i o atu i stangata leanga, ne te ua whaina o tau uma ia ai, i tole foa. Ia, ne atua le whe mai a tina taiana, pa mai a tina taiana, mai a mu, tapa le afu malo pe pitole foa whe mai paula, wha mole. E mu fone af. Ia le fa mai aso finale tinaya aso vale ia manatua pesa mo i tato tausanga ia manatua foi tato friend ia por tato wo tato paanga ia manusina pe choices ia mahalo fa na o tato tunu o lo fa penana awa yatu pui no sa male mu la langi o ila tunu i polani ia manatua tato ia fi talo fa manatua tu le tu pui no la to ia per te hata sia tu leo se manatua no fa umalo fa mamia fa umarta te poklame Ia malo ia o le tato pokalame na fai fo wasala se ngangana sala ia ivala pe o le atala e tato toi feilo ai i le tato pokalame le aso atai au ai fa so i fua ia sa mo lo watunu pele mai le mau sa mo vi ingo le atua i sini o Sitalia. Ola ole e sauti ate
Ele